me the word dance here. I just said the car will catch them as well. Obiet me the only the serious mess. When the car said painting the other on here, oh, it is say Oliver Syria mix. Oliver Syria mix. Who would be brave? Yeah, Oliver Tom Brown, Oliver Wayne mix, Oliver Millet mix, Oliver. My 87.9 FM. Enra, Maa Akos na mami ya onini kunu yawo. Mr. Adumako, omo asemuso. Nene, Mr. Adumako si openeyere inti ompese beye tobe ya. Yeso mwa munim se enu enti na yete ya. Adwuma ye ya no se beye asundue be den ebeba. Inti ye nka ne tintin bia se de mami ya pese ne kunu ye no. Yet nasi na yaka na said dear Mr. Adumako so person yere ye no ye ka na kakra bi na ye nyina yakeka ye ho abom na yakwa akotena na asundua ide aba enti na ye nyina yatena se enti metu ama me ya ono ene dwane beto aye odi ni su enti ye bisan ade a ne kunu nyema na koma ebeto ne yemu na omo aware na ne kunu so aka ade a obeka ama mama ya so akoma atoni yem na asundua ba na omunyemu nyina akofie akotena se aware na omo ahwe omo ba omo de na baby asa enti na mbachewa enti mama ya osempa ukunu abba so asemiji tu mama ya my kuya slow enti achuna nkoto dwegu from slow madawo man to o ma me papa so kura woni me nye fine me slow me pa cho beble me de bedam se ni se na enkoso enti momwa me se die baby aduru no me to aso bia me to aso me nya ade a me ho be kire me to aso me ka se me to ato awale no pa so de a na ma bele nya me ka me fa ma ha ka ye nka me be ko ya pastor ho baby abeduli padia me kase awale no se metuma asa de me na me nuwe ni me sa me nuwa ku padia mama ya cho e dia nko an na hawa ukunu se opewa opese woni wo ko a o si ntumi nware ta ntumi banje to me Mr. Adumako can we picture o yere na we de me na maji aka enye se obeka se me na me ka asem can we picture na wo hu se wo na wo ka there be oka enye se wo ka o me wo ka wo mfi enti na yete ka o betu we fi enti ka mama ya kadi a wukuye ma wo sesa me se minim ni tuba me pacho me slow ene me nye ma do se me didi me slow adia me ya me kra no to me pacho bebre me slow me
pacho mama slow na anytime be end up was saying and mama kan wantie yeah na ma ko kan ya wantie me your ba me nya papa nwa de me ye basa basa me slow o mama kra wale from day one o mama wanje onto me de be ma o mama ya se efie de na be ye kitu bi na obe de obe gia tu na se me de o de ano o de me slow mama o de me fan ma me nsanie me na nie Mama ya onware bi me nwale Mama ya onware me nware bi Mama ya onware bi me kura me se me nware oh Mama ya oma yenzezi so no wase wo ba wo me kase ya we jame na makase container wadi obema fa mi nya o container price wa kwaji 10 million mi ma ko 10 million yes wa kwaji ska wo get ko mi ko ti yes wa kwaji ti container ha container ya mu ti akanya so asi le mu ti akanya mi so asi na akanya na ede na kwaji mu 10 million ada untu akanya wo betu ya bi aka ho ya de na kwaji mu 10 million na me say wo de kamera mi de mi akọ dare ya o be sa de sika na ko ma me pe fun wadie yo waje me se me pe be ma fa o container fa o fun ma me nya masundue nya na me de ba ha se container ni ti e na me de ba me pe se kura de me nya mpe o hwe fa na me ho ntawo se me yes sadia so o ko ah me ske won so ma me sika be everything we are missing okay sika be won so sika na abaja bi no usika se na won ah black na me usika me container he wiase so so bu kwase ewugo bi kwase ne yakopɔ tisiro no wo hwe de odi aye mi nyina me de masem nyina me yakopɔ haka so awurade ne di oni bi asem ma me wona me wo ya plan plot ma ba tu mi di abraman tu eh yo e di na wo tu akla mi di ni fato munya no kwase insasa munya no kwase ma e ya se de wo ma mi ti fi ma fo so me de batasa ti me fleta se enya da ne batu la kwani ya wo ba tu mi di bu san se je wo de ta tu akla ni duri ni sa na ma me go me ba wo ma mi ti ko ko na o ba ni fifi no ante won ti ye kan ti ko sa he's .9 FM ene juada ane yaba no de na wa wonim se yaba nyankopon ama ya hoden na watwi mu awieye ode yakọ osign de yaba da chemada yabodwem na mojadi enwo afusane de na wa wonim se juada so de na ewosa akoma mu nsema bedwafo yetrase na afa yede jumedie no ebremo ene ye ebo ana September botumi ne da etosudu emiensa kakra yakwa yanim enche obi basi osibronyo so nse de esitia no na aduru na so wa woni mienu yenim se enye ye nyina mpo ena bronyen ebeba abetu yen enti wonua wabrabo no mibisa anya bi asa na wo bono mibisa wa wie ya o sesen ena wo bono da bia meka mesese atemuda totrobento no amebo ametu menu mienu a da asebo a owo wo ho nti wowo betumi aye yatemuda because wowu a now wo bibia ba na wieye watemu onu ano no nti o prepare wo siesie wo ho de e de atwen da no se nyame amane no amachina na wuwu na onua henefa e na wokọ de mi bisa wanie dwene hu mienu ema me ne yenyina ye hunu ya nomo a ebetuo efri enne ekro enfomso wo yenyina ye ho nanso abra ye hu ya enfomso na afa ye correct ye ho no na eboa ye mienu nyame hye papa na awia de wa wo ne Maa Akos manje dwade a ene na Kings TV adam o ene na wo Sacrom TV sanso ene ye ne ankasa ye nua eye onua TV aye nua onua na je se onua TV so na je se ni da wo kla dia
Let is in your penny TV3. You all said yes, Itiano. And it is up pepe. And it Kings TV or Sacrum TV. On your TV, I mean, Odo TV, I want so a fun live. Paper Chobra Facebook says here, Akoma 87.9 FM, Akoma 87.9 FM, and no AM Facebook page, no comment like it. Nafe, a share MIA. Na YouTube, Akoma 879. FM ebomu baako na chese wumi aso awo na wokro no eno nti bomodi anake awo na wie Josie fashion no na asmatade ye shami enye ready made na bom no ade atela ni na de ni paso ni scissors no de two material mu no twitwa na opam eno nti se upese Josie fashion empamoni ma enfama un style bi na ewa bonte ofa bomodi ana wotwa na de awasabi jo obepam ne sede tie na ede amount the style bi na yofa enyo bia na pama me se Josie fashion utwa na wode awasabi no na opam ne sa pepepe ede amount Josie fashion Josephine owo bomso kumase bomso ya wani meet me there sports no na edi enhwe ni mo for Josie fashion I was 0243 433 465 0243 433 465 Obajo so Oliver Syria Miss Cable Line Company Limited Tom Brown Papa ye ne wode aba Bomadi ana pebi na edi pebigu abusuam pebigu kitchen ho na anopa wo mane kwesika won madi breakfast papa eno Time Herbal Center ya the Time Herbal Mission ene kenji herbal capsules aba wei ayadupa enye kotobeku medru koto adreyi binom na uya de wanyina ebetutu ATL 100% cotton fabrics me pacho ATL entuma eni edaho designs ne colors ni no ejinejina mo fefefe kama usia empa ena colors no entumum wo de sign awiamu a de atia ena tia febo na entuma na woto ye no eni edaho kama eno ne ATL 21st Health Clinic yen ene ye sciatica experts ene ye experts e wo sciatica nisamu eni ti brane be 21st Health Clinic pure natural Eric Ahenkra was the 3P or 3P no kwasam ya the 3P garlic mixture aba enyumo eden ne toa ya jiche wonti 3P garlic mixture unya bodia na enkofo jiche ho abonte na chese eye adwuma was ba eye ba no pe bankase enu nti bomodia na bre na fa wapomuden ho sam no mpa na ankasa emudia na chese wo awunim se eye ba Herbal Center na abuafo ni abuafo nkaye pi ena sabre waso ya sinimiri pamu no ya bebo modia na ya bobo wonom adwaton de no esumidi ede Maa Akos na ekwa koko wo fi ha sei sanso ena evangelist Michaelenki eke condemn no fanya nkoda dia ono so e ha Pastor Julius ono so e wo fi ha na chese team na ya set dia na songon eno an se ya kwenti yamra ene case ne so na yene ya baba Victoria Apiakubi eni enkomo Vic ish ne Mike no baby wono emwa no pacho twim ema no na on feel comfortable yawa askra yene mo ene di hwani mu obi a wo haw wo problem wo amane bia no bomodi ene fabra na ye beso no e de amount yanyiska odo wasemba yanyiska enfamfiri wo ho nti manwen sami kwa mi kotu eska na yanye kapre why nti don't worry Vic ma awia yi meni mabedwafo ya tan twiku ye de aye krado eni yetie wo mampa cho we de boko pacho me bra na baba obi woye pacho omo woye na ne baba akọ ye hono pacho me so first na me kira de nti na akra ne wo ye hono na okọ school vineyard ewotafo but covid ni bae ni nti on say nkra no man ko school no mutiti fie say nti o resume covid na say akra ni tifie as to onya nko school nti me ka che me bra say akra no onim chro abcd kra akra no nti me nka nti kan be say me bra de ne baba bia me kra de na metima ye de ma monita akra ni ye na me bra ka say you okay wate nti ye na ode admission fee be na mko chies ka no ti mko chies ka na akra no ko 1 week o Monday to Friday into Friday na akra na maame ba school morning so wa be sha akra no ti komudide maame ne ka sa okọ na akra ne chi esum na akra ne isu and I'm so okay sa akra ne isu de na on fa akra no go on mo ba no be fa no kwa na ode na ba
Into don't fa akwa no kontina mboa Sunday na ode akwa na ba na ode akwa no ko school. So ode akwa no koe no ya ante ne nka bi man fa akwa na amba bi. Ana ye frege na busa na ose an ohonom no. Ye busuafo ye ne me papa mo family mu ba bia ete no mo tote ehonom bi. Ye busuafo afa na ka che ne se me ma me nhwa akwa no yi. Into me fa ne ba ne nko. Ba oba e me ne sa no be ka kire. Said ode akwa no koe fine ye detete wonom sa anti ye na me bra fresh an. Ge ona sa friend say on first camera na on fa akwa no go school. Ena me bra ka che ma me say ne sa de ne on san kono ko fa akwa ne bra na akwa ne de nsa me ko school. Nti eno me ma me ne me nua ma chi ba ne koe tata ma me ko ejuma me ma anko bi. Nti enimre me ba ejuma me fa ejuma ba ya me wo fie mo onom sa na mo se an. Ge ona ka nsem bi adidi ma me atem ne ebusuafo atem. Eye me bra aga ona one ne ko one ne wo ye no. Pa che friend Abigail. Ya no oboni di ashima mama. I say Abigail didi me ma me atem amebi afra ebusua nyina. Etimi mete ye no ma ye me ya pa say if you want me bra na nya asema me ma me de obepede wo ma didi me ma me atem. Etimi e ba asa me so me ko so bi. Me ko so bi e ma eye akasa we kana we aka. Etimi ka chen sa de nti na odidi me ma me atem na. Woni me bra nya asema na me bra nkwa na nka de nti na ode be frɛ ne ebusua nyina. Ana ono me ka kire me sai odidi matem se ono ne tese me no na onda ne maame to ho na wa han dan odem ena me so me reply ne say so what tese me na onda maame to dia na wo boy ajaman ena wodi han wo dan ena o ka kire me say asem na maka no se man hwe na marriage ampa na che obebo medua timane we kana we aka de nkani atem didie no na mo kan say me ka kire ne se man pa cho mo recording now ensem ne de doso nti wo ha de na je say otrofo no sene dance ni wa brochire dance ni so na timani mu nti kan sam na mo kan he no ma me ka kire ne me di na tem bebre be won ma me ka dey me ko bo recording because na ensem ne doso ana o ka kire me tade etinye no me wo de won kan ni nyina ebi ti san because obi be ye bibi no na e wona se maintain the other side wo na me ni wodi nkomo sabre obi be ye bibi ne na wona se obi be ka bibi di a kire obi ne wo bibi o ka kire no enti na ye pese ye hu se asem be important e bia o kan ya e di kire nipa na hye no ni nyina won kai kra no kai 1 2 3 man pa shine but me ka kire ne say on ndu so on ti se me maame na wa bra bo mpa bi se nya ne site ne me maame na ba be didi me maame ate me maame o 51 years but odi mummy enu mu jiro be me maame eja no na onu so ka the same thing meokrati ni mi jimi fo na ma atem didie na mi susu mi di na tem nti ade etenye no me kwa ejuma me kwa na mo fi mpo me na me fon be na me jare na me nua me chi ba me ni peke ko na na ye Abigail nua ba o se won kan che mi se omo ye nto madaka nsi wo no che so me bo mi dua ku me Abigail nua ba me pa twan ma Abigail nua ba me nim no kra ka che mi nua ne se ka che onua ne se onto na daka nsi wo no ma tam na ka che mi nua se mi nua ne ahya wo ni onto na daka nsi wo ni itima me kwa ejima me wuta numbers bi frefre me peke ya na ya Abigail no o se he wo na ase me ya ahya wo ni ma o ka asa na me ka te call no ti mi nim asem kro itimo ejima mu sa na me chiba ne sa frem se me afia Abigail bojia wa record ya bojia de asend bleben sign so ye jaman for de ne okoda na so ne be makoda antwensu enku wa be de achi so sa kwakoda ne dua ne bi entu ni nsa enku edua ho no bibi ka said wo si bo o ka sign se mafia o se mi ahya woni na sa wonso enware wo dia ene so so koda na se be ma no koda antwensu onya ma enku se wo na so okunu ema wiska se fa show banso a antwensu ma ense enku sanka ho sa ka bi ma mintie pacho jano boy ni say se wo betumi repeat the same asem na wo kan ye no pacho o se mafia so mi ahya woni enye se onware na akoda na se be ma no da antwensu onya ma enku se wo ware na se ukunu yiska ma o se fa show ba na se ogia antwensu onya ma na ense enku sanka ho ti man pa che ba se no me be fi na me ka che me ma se ni na asi na me ma me kwa de na o mate dada na me ka che nse mai Abigail abomujia o se asem na me ka che no se o ya ahya woni no o ti ni sister bi se omomujia
Nti ye wonom saa enwumre bi na me phone is bele msa ko fine na ye no but men dem am pick call no cause na minimum asem ko be kama blocking the numbers na but o team the different number esa afre me nti ye call me auntie wona me ko yitu mi se ma me ko ka say asem say na abefiu na abaya na Ebeneza no ene ne ko wo ye no asem say no akofa abefi ama enam so ma na kobo ma afi agia na me auntie ni busam say nti isemu tu ode na mo ya afa ho ana yesi ye de ye hye wo mo se nko mo be frɛ aka ho asem say bia ye koda ne dwana na ase ekoyesi ti man pa che na de ti wo sa na me de ba ha sei na apart from Abigail wo bra ex girlfriend apart from ni dua no a obo wo no anye bia no obi foforo ye ofri na busua mu esai frɛ obo dua no man pa che oni nua ba na frɛ me o ka che me sa me sister ti me sa mo dua ni bi nka o ka sa na me ka te call no nti ono ne de wa modua ne bi anka man pa che minim that am no frɛ minim say Abigail ne na e pick call no se ni nua ba na pick call no because of frɛ bi o ti me sister ti me sa mo dua ni bi nka but eno ya na me hu particular person no kata say Abigail no se ni nua ne dia but say Abigail ne me kasa na ni nua no so kasa wa achire man pa cha na am de atem ne ba ate na Abigail sa frɛ me ka che me se ne me de na ba radio so de ni atem na frɛ na be ye kese pa so won de wo ha nti be kese obi obekasa asem be ye kese bia sa nipa no nkoma but eno wetutu na mo no aduru ha so de ne be kese ampa esa sa ene wono akasa waba mame mi sa wo se wo bra ba yi a enam ne so na afei ede eduaboro ye ene ho nyema nyina aba no wo bra ba no obedi abusua ne ho enya sen obedi momo sai enya sen man pa chom papa free mu emi se 2018 mu pa cho satam na akora ni so emu an ode bet 19 no nya ben fie sen pa cho onya ben fie sen wo bra ba no oba na be ma pa cho e be ma wonya mo fie sen pa cho oba ye onem se na oba 3 years so se okay eye why na de akora ne ba ye wo bra ex girlfriend Abigail out here na de ne ba ye se bia mo bra nhwe akoda no enti ne mebeto mo ade de atwere mo so mo hwe no ana wo mu gyan no na akoda no wo bra ho na bra no ma man pa cho da bi ho no de nka em se nka mam ne bitima chim kakra de na akoda ne be di wo ankasa in person wo ho man pa cho no wo ye nyina ye ho me ne me maame ne me nua mu nyina na o tie nyina yin chi munya na mo ti fi kro man pa cho nyina ti fie ba ko okay na adenti na no yonko be ko na akwaka chense sebe wo ya shawoni man pa cho nje my mistake ne ni kwan se me kasa man pa cho nse bufu ba on e bi asem kra ni kwan se o kan na wo kan nti ene me sure se me bufu ye no nti na mama no koyi mi kan ko ka asa asem no okay ma ye hwa de kra ma wo bufu ye why na kache wo se Abigail edidi wo mami atem ye ma ko fra Abigail man pa cho didi me mami atem o de send me bra o ye voice recording e na me bra to send my ye enti atem didi no didi wo mami ne da so ofo no so man pa cho bi bia wa hase isme me pa cha mo ba gini nyina ye ya dance ye se ye huna sam poti a oka ye ede kire Vic mami wo bra ne friend say achi Ebeneza ene Vic mami a ma Vic so ede ebufo mpacho wo frɛ abi no na wo approach at say we did do mami atem wo frɛ no na wo approach to say man pa cho me frɛ na me buofu pa na me say Akoma FM tabi adenti na odidi me mami atem so na me bra na asem kra adenti na me bra nkwa na ko didi me mami atem iti me ka asa no kate call no na me call WhatsApp na me voice message edima no nti hono na ono ne ka kire me sign nti won so dia didi atam ni ye WhatsApp wono de wo mami didi atam ni ye audio won so dia wan frɛ no wo phone so but won so di wo dia ye WhatsApp na man pa cho me di kan frɛ no phone but me ka sign no kate call no na me call WhatsApp na me call boy number na me ye voice recording said o ye ma me brand me so me the same thing edima no so ho na ye ni ba ye na ka kire me say me ya aboa me ye kurasini na o te se me na voice recording ye ne ba wo henefa because na your voice recording and na mudi mo watem ana ye no e ba henefa eno na mpese bi hu man pa cho me ka ne se o send we ni ma me bra na me bra so send ma ye no kwa na madam puntimi tie me bu fuye na me se wo ke na me frɛ no
See me friend, I'm catching say stay. I didn't know did me mammy at mammy. I would there would at him. And see, or because I no catch a corner, and I'm call WhatsApp and I'm got to stay in the message. And I'm so me record the man say. So if you are my brain, ask mammy dear, or some say, but did me mammy no bush and phone in at him. Na enu se undu se undu me maame na bra wa bre wo wiase no me maame wa wo 7 so umi oni gina no me be yi waja me maame eti ye die ho atema no ka che me se maame gina he ne pa chon pa che se bia Abigail ne me maame gina ho no ma na se be me be wo no mu a ye be yi wo maame aja Abigail ana be pa chon ma sa na me party waka e maame nka pa chon me ka che ne se duabo no doso woni mabusia duabo no ebi wo am so you don't even know woni any idea. Enti so dia asem ni se ko ye bia ye piepie mu ne yenka man pa chon me ka che ne say wo Abigail de wo ne maame gina ho no ma e be ji me maame aja wo ye de Abigail we no maame gina ho pa chon ye be yi maame aja Abigail pa chon eh maame no wo fe ai nti sa na me kan no di matem se me abo me kura sini o ti se me no na onda me onda ne maame to ho no won han ne da na me ka kire ne say so wo ti se me no won han wo dan na wo di hu na wo boy jaman na wo den han wo dan iti me ka sa na o ye voice record ka kire me say asem na me maka ne se man she obe bo mi jia se me ma mpa na cho me obe bo mi jia wo pa cha wo man pa cho de bi man mpa na cho ebra na Abigail ne woni wo bra wo ho no ebe ne wo ho no me pa cha na woni ni nkita hodie mu relationship net say man pa cho na me Abigail na ye cool pa na me ye free pa but odidi me man pa cho ne first time odidi me maame atem ni odidi me maame atem da o tai didi me maame atem ne first time odidi me maame atem ni Abi me pa cha tere ye ma me pa eh ye de wo maame adu fie say pa cho 51 years pa cho Abi wo fie say 27 years and you have just all your homework here because you had the 27 ni 51 years gina ho na remember be choose 51 years and just 27 there not just say Abi all say the message transfer no also be see akwanya nim tu say ni bere ba sa na ye transfer ya nyigi nem Abi aden na wo maame wo ex boyfriend ni maame eye wase because no na wo ne ba no e na wonya ekwan na woni no eye bibie adan na wo ye record na wo di akwakodi di maame na te pacho enya no kre ndi maame na tem wo je di be ma na me ni nanya be ma na nanya se Abi se woni be ma na nanya de etifo ye ba be wunu die ntia woni be ma no enya na ewuwo mu ame pacho isi ye we nwadwuma na wo je recording no ene ye wo recording bebrebe bo ye pa dansedie wo no ntem wo se wani di maame na tem ne nyina no wo se enya dansedie ne ehunu kwane a ye betumi ade afa so because nsem no afei na start die ebubo ba no emu ohu wo se wani di asiatem ade asem na aka kire be ma ye kan se mre kakra ni na me ba panyini wo mo ho omo nhya akola ne yi mi ankasa me kwa ne nhwemu no enye papa to obi fra me phone so na me call na me kofa me ba obi fra phone so ka de na kire wo ofra me phone so sesa me pe me ba ne de a me mbra na me mefa me ba na me ka kire nsem ate ti me ko school mo na akola ne wo ho no me ye ma adwesa me kofa akola no ti me ko school mo na akola ne wo na me me afia tena ase ye didi nkobo ti me ba na akola ne isu ena am sesa na tie dia ne o mesin na yenko ena me dia akola ne bai ti ma fa akola na anko biem ena me ka kire maame ne se me akola ne me fa ne ma biem ti me ko honom ena maame ne de ntare ne de ne ntare maame ena o se me fa akola ne nko na china ko be ma na first ga ma obi ansa me twe phone an kan kire ne se akola ne sa atifie ena wo yi akola ne niam maame na me dia akola ne bai ena me de me ba akwa to school mu wo be ma ne kwa ma anfrɛ an bisa wo se mami akola ne sika na sese ena me amede me ba akwa to school ti nansan mu honom na me frɛ no ka kire ne sesa ade a wo ye ne so wanhwɛ ne ya mebɔ ne dua e kire se wo ntimi nhwɛ mienu e ma mienu a wo maka no so mo ntena ha no sei ena me de me ne be ma ne kon wo fon so ena obo ni nua ma no mama ne ti mi wo honom na number bi frɛ me nua number frɛ me no se Ebeneza mami aba ha na me se wa ba ha sese na o se wa ba ha se o ba be fa obofo na so obefo obofo sesen
Ti meni nuane kasa wie na me ka te ko na me Akra friends ai. Obofo. Mo de ne to. Michael Obofo. Mo de ne to ra na Obofo. Ti meni nuane kasa wie na me frɛ ni we sister penyi na me ka che ne say edi enti na ne maame ba be fa akola no ene ma no asem ne anyina ani one me ntokwa o kana maka ne edi ho atem e ma we nuane ka che me say ye ka ne say asem o ka che odidi matem bebre o me tumi didi na tem bebre but o ka che me say asem o ka ye me ya ka che me say mimi yekohwini ba na me ka che say matem yekohwini ba we sister penyi na me ka che say me yekohwini ba Magia no one but I'm finding my 10 fifty and no so can be magia tu ye nipa miensa am ka che say me yekohwini ba magia tu ti kohwini ba no me bo ni dua e wo nachi say me yekohwini ba magia tu say me bra na me bo no so wo hwe sa bra no so na se obobi dia anto so nya manku no fa be man enase wo fa be man be enase we bra no na me mane papa no fa ne nase na me de me ka te ko no ti be se nine ekoboten na se say dua no de wo ammo no wo ma ammo no da bi ni oboye no na aboye tenua pachan ti be se nine ekoboten me hu sa number bi frɛ Akoma me pick ye na ye girl we say kasa me pick ye na ye sa girl we say idea a message na me de send ne bra na me say the message bra na fia ana me say the message mi sura en kama fan send o bra no ene ne odi matam na me so odi matam ene atem didi de bebre ko so ana me asema me catch ne say me tesa no na me ma me to na me han me dan ana o catch me say dwaman ni ahya wo bra choba yi what say me eyambiya ana ma me gina so na me de boss akola ya no so ediane say na abo no me boni say me nwale ye obi anfa nsan ko hu me maame ana no so nwale ye enti so boko na se be ma ne kokoda de a anto so nya ma enkunu na se osawo na se ogisika ade ma ne ba de to aduane di a anto so nya ma nsan enkunu na de obedi ani mo be kwa akoda ne duane bia ye obeyi ni sika bia nsuo ni nkusa nipa no Abi wusu won fie say e wo 27 years aden na eduaboro ye wo wani sa eya me ja ade ko yo mo de me fa so no ma eya me ja edua nko na ebetumi edua no nko na ebetumi e dey solve problem edua na dey solve problem anabi enya no nko ama enya na betumi dia wakade na kire wo chem sign me nsusu me ya sawo ni tafo obi adi medi mama me chema tu ho no wase de an ka chem say tafo abontin me mani nyina ne ma de di mama me chema tu ho enu ye brebe no no so ka asasa na ti now me ka chem say o ya sawo ni no o ka chem say se me man hwe bo me dua no say voice record ka chem sign abono na meti no tafo fo me ma no obi adi mama me chema tu ho ya me poto ka asasa me kire me ka asasa me kire se me kan ya ka voice record ni na o so no di ya voice record Papa voice record na ye o ye record na me smile record papa so bibia wa se o ti mi tantro wa se etu we ka we di che we no ye ka we ya papa so bibia wa ha abi na se u bodua now wa bodua se wa waria na se wa wo na be ma ni yisika ma ne ba no enam ye no so mi kwaji sika ma me ba no enam ye no so no ye sa enti so no so kwa wo na se wo ji sika e wo be ma ho e de ma ne ba to aduane di a enu na ma me de bo ho no afei me ena di ebiem me pa chaw ena di ebiem eni ahyawo na wo ka kire me se me ye choba ye wa no ye no hu ma ka choba ye wa me ka choba se ma ka choba ye wa ma me ka choba ye wa me so mi wa evidence wa ha so undi leti ye na me so me ndi obi record wa se obi ba no record so so undi di mi ma me ate undi di mi ma me bia wa se so undi di mi ma me ate bo record na ye be tire so undi di mi ma me ate ma abi me ba so e won so de be bisa na se aduabo wanum ninu ye wo bone tanua wa mo no wananim na bia ono kura ehunu se bia sei no waye wo bone chiridua adan o se me ye Abi wo bone chiridua pato ayi no kure adan mi pese mi hu se adan asedua bono eya doso wo di dua bono solve issue mi se wo bi be ka asem member ye oya but mi pese mi hu se edua bono ko na bia the solution e ho de ma wo ya wo di be solve problem na pato davi nka betumi afa kwan foforo so adan no anfa sa kwan no so pato ebufo na menya en eye bebre ebufo na menya en eye bebre we dem say about tanua abi ka kire no
Wusu boduan say. O si me ye Ono kade na kire wo. Pacho say. Ono kade na kire wo. Ase me bebre na course. Me ba eno no na oni wa maame no eba wo ho. Time na maame no kofa akola no. Ah me nuane ni me di nkomo we na me frɛ no. O frɛ no phone so. Pacho an. Etu ono no woni ni nua pani. Entokwa ne de na ye phone so. Na ye phone so. Me pacho wo ka che ni so ye kohwini. Kasa go fidie ni mami. Me pacho o. Me maami ko fem fa na me yare. Afidie ni ba fam kakra bi. Ma nko bi. Enti me maami ko ba ye kire me da wono ma na me phone. Bere ye na me nim na. Kasa go mama me. E na me peke ye. Eti me peke ko wono asia sister adwa. Ka kire wo maami se me bo for da me fa ne mama na fa ne mama ochina. Wo hwe obi anso na me se bi ge ye o mfa obo for ma ya fa. Ana ko yekohwini sa mfa obo for ma ya fa. O kan say. Me kan so ade no yekohwini sa. Ye na wonu ho a wonu so yekohwini. On for ma me pa chew. Ye chire mu. Ade na wonu wa no ho a wonu se. Free say Abigail ne me maami me nua boy ne tina ye. We nya atemdie first we di me maami o. Ni nua bi na onyem. Sa me na so onyem sen de ba otoso mienu foforo. Abigail me wana me nua ne frɛ me adwoa. Abigail sorry a. Abigail wa ba me ho bi oso okoye adwuma ma ne sika. Be wasa fa me tablet. Ahwe wa se na fa me sika 5 million. Wo Abigail wo to oni Ebenezer ya ade bi abeka kire me a wani ma mitimi frɛ Ebenezer na me di Ebenezer atem. Eti Ebenezer beka so na me frɛ Abigail na aba na me se abi. Na de na esen ye de. Koso na Ebenezer sisi emisi. Eti na sen sister adwa se me call ne nche kwa menya yare me disika na kosa na me se na me se. Oso wakọ hwan nche wanya yare. Wanya de be yare. Nde me musa na. Abi de be yare na so nya. Ukọ mu nya ne nche onya yare. Pacho ma de no opema ntimi nya agono. Isa ska na me fine me de kwhye me ho yare. Ska na fine. Not yase. Saying 5 million. Okay. Eti o ka asanti ye kasa na maami bi ba na akra se he me de me kire me kokra no bia meti na afa aba na okọ. Eti emu woni da bia na mo ntem ye ntokwa ne ade na akọ so. Wo ye kra ye be oba ne yare na ntem mba me ka che o se akra de ye mfa manso nhwe. Se mo je ye nkire se mo ye de mo ye akankura wo mo ntem. Mi tuufo wo bi ga kwase mi hu anya me kwa fi se me ka che bi ase mo asem kra me nka bi ko me de nkura ye de e wo mo ntem. Eti we ne ba ye na esan to because ni nua girl bi di me maami ho ka bebrebe. Why nua girl? Abigail sister panyin. Me pese me ho ne say abi. The problems no other. Abigail sister panyin ti me di me maami acha me maami ho ka bebrebe. Problem ni ba hin. Phone ti na me wo ye ya anware me. On ti san sem no don to wo ne ba we ye nsi wo. Me papa wu ye ye. E na me nim comfort so ti no mo ba 1 week. Ti 1 week na chance na mo ba pa ho achew. Ye me pese me ho ne say na ebra munia Ebenezer ehunu Abigail no de ne ba fie. Wan fa Abigail amesi. Ye nyina ne anim say ye nya ne timantam. But mo be hu say one ne tie. Ni sen ba ye na mo de beto na nsa na ye hu. Na mo ne ntam te say. Na Abigail oye mesi wa ba adamfo. Nti oba fie aye na onya me madamfo nti edi mo ne wo ne mesi wa ba na ti say. Nti mesi wa ba na ye na ti minim kwankro fa so mi nwan so wonte ya. Okay. Wo wa bibia ti enu de ma no aba ba. Be na aba fa so hie enu de ni fo de enye. Enti na ebe oba ye me pese mo se mo Abigail ne personality no na oye obi a mo ni chi na wo sabo bra ne betena na. Me dey before man and God. Abigail onyam yo ma mo de beto me ma me ka kire Abigail ma me say ne ba na ha na ka Abigail do ma ne ba ne nware. Genti ya. Ye ho ye ni woman bi ye free pa na Abigail ne ba boy date. Boy no so mi Ebenezer to say. Oh, eti e ba na Ebenezer no why na ne why date. Abigail ne Amando date. Amando ni ya. Amando no so mi nua na damfo. Okay. Ye ne maame ni nyame fe maame na sew. Ye free. Eti mi maame ka se ya. Nka ompene ma Abigail ne ba ne nya de. Ent na benyin sen ne nya ye de. Abawi. Eti first one na onyem first one na emu na oye kokọ adwuma. Ti ho no ma se etiko. Ti se bi abosome so ne. Na se on sending the scar. Abigail maami frɛ mi nua na oni mi nua ne da. O frɛ mi nua nso obebo ni dua kunu no wahwɛ ne ba. Abigail maami nua. Abigail maami na mu. Ne maami na mu. Ada Abigail wo ye na maami no hu mi nua no opa mi nua na kyew. Se ya abufuo. E na ode ka santi ni nya ye twa ni nyina so atugu ye. Ti de atwam bia wadi mi ma ni nua di mi maami atam ni nsanse mebiri ni. Me kwa ma sha me ye kuma mi wudi matam anya me ya. Be me maami de se wo Abigail wutimi ka kire we ni minu abema so ku atwa se de musi wu ya abi o ka sa sepon You pacho me kan genti na kan hem se obi si awu o se mekuma atwa se de musi wu ya wa duru ne de wa baba wa kwambia be kin fa presi ho abi
I am a credit. Me kind. Did you know what I got? What I say? A kum, mekumo, Mabomu dia mekumo abi. I didn't see me so before my casa. Ma shena be man in shankola na omo sorry a no omo sa ne me kunu eno wo bufuo na ma me de kika sansem na ya dey na wo ba no kokodi wo mo why na dey akra ne kwama wo mo omo ene ba me ma me krom e be fa akola no e de ne koye omo be eno de meti ase aha nti kasa wo ti ase meti ase na mo de akola ne koye so mo de akola ne koye ni hwem enya me fe na wo ba na nya sai na wo hwe mo de omo akola de no o 4 years obofo no o 4 years ena omo de ne koye se no wonya 6 years tema akra ne wo ncha no na be ma na hwe no na ni hwem no enya papa Dabi na nya papa sa no wo hwe no tema akra ne wo ncha no na omo bra no ehwe no ana de mpese oyi amama no no hwe no ai no hwe no ene ya dey no omo ba ya wuja omo de akra ne ma ebusia abi dey na wuja akra ne de se na akra ne te wo ncha no Ebenezer hwa akra no di nti na wose ebusia na ba so omo ba ji akra na wo ne maame wonyare sabe umodam wo na twitwa wo nsa twitwa wo betumi ahwo ti di nti na wo ja akra ne de ma ebusia eho mu no na me no omo nhye me no omo entam no na nhye dante se enne no na eye fine kakra but nene de eja dem pa eja no edam no de na kwafa bae because akra no tamo akra no wo nchen no be ma no hwe no ana o ma befa akra no na se be ma no sandi sika bre o mo emo mo de hwe akra se be ma no sandi sika wonim enti eja no ya den na ekofri bae meme ko honom na meme ko tafo na me de mani ko hwa akola na enko yiye tama akra ne ko no watesen ena tama okodi akola ne ko wo no me na say akola ne ko no na okọ school wo meme nchen esi oso nyina no okọ ne komo tere kwa no ntimi ntwa tere me ma wa na me di tu mama obua akwa no wa obua ma meme bua obua so na me ba ni ma obua akwa no se onim se obofo ni bibi ka me ba mo ko ba se Tobo ma obua akwa no nim si ma akwa ketua no kasa wona ne kasa 1 2 ma akwa ketua no wona ne kasa 1 2 osimebo ojia obi ne kasa 1 2 ma akwa ketua no osimebo ojia o ma akwa ketua no nim si no obi no onu obi di nkomo no wa ya de 1 2 osimebo ojia anya na akwa ketua no ma anya na obofo no ketua no school for kasa na so oni area mo bi onu obi di nkomo kra enkra no mu di agro kra eji akwa ketua no tin kasa mebo ojia agwa ketua no onim si no mebo ojia na ne 1 2 mebo ojia atem di die ma akwa no wa omu she ya baba di abono so o ma me buru nua nti enye nwa se bia ne ba so beti bia hia e dia free ne ho ma me mra so akwa ni fruit ya no wo 4 years no gina say no class no KG1 KG1 me pacho etie for me ya 4 years ye normal say akwa be gina KG1 4 years abi wo ba wo 4 years wo gina KG1 meaning say no ni ma de me pacho me ndi ambere yo me minim obia madwuma na me ye nti me ye madwuma honho ni sa anyi so no me ni nye ho de wasa me di mu obia me be mu abi de me bi sane wo se akora ne ba wo mo ho no mebu wo mo so akora ne bu wo mo no obe boy e na bi sa akora ne wo no 4 years KG1 ada na ba no KG1 wan ko school ma wan start school o start school no go fiese Akoma FM abi oba for start school na o won fiese a chende me refi kakra wa wo ba o refi bra o start school why na didn't start school wo anasa be ma no tema akra ni start school no be ma na wo nche no me nche na wo nche na o refi age a wo de no ko school no ko school be school bi wo me ma me mo honam enu ana na woko abi akora no na wone wo netie ana wone wo ma me netie me na me mete pankro no but e wo ma metimi kwa me ma me wo ti na de na one me ma me na net exactly aden na abaya sewo na wo ba na wo ne wo ba entene na wo jai wo o man say okay true ni na free papa baako okay enti true ni na ene wo netie na say ebi ni omo netie na bi ne true ni na no menti ase aje so Akoma FM na panyin wo me ma me ho e na kitwa no kitwa no so wo me me ho
Penny no mama na ketu anu wo. Enti kwapi sese nyina ketu anu wo na penny no. Say ketu penny no me ho say ketu anu kodi me mama. Ade na manu bi wo mama. Wontumi ntiase na wo hwe ba. Mintimi nhwe wo mo. Sika se mintimi. Ti sa me mama amoa me ayenye yi. Okay. Enu nti na me mama ateketo anu. Be ma na nyina sade sense. Onye na sade. Since when? Akwa mo betumi afra be ma na afem betumi afra no one bedim. Enti fra ni gina so enkomra nyina ni nyina. Me pa chaw. Abigail enka nkyere mo. Semu nua be ma no. Onhwe enkoda no. Mampa cho de me bro hwe wo mo. Mampa cho na adwuma na wo no. Koku adwuma no. Won ma. Adwuma no bu won ma e be bu won ma na asa ati akoda. Mampa cho on say awon so de eni kwan say be ma nipa ba ko na gina no so. Mumienu na ma wonti e bia se be ma no se ne wanya bia makra wo ba no betima support. Oh ba. Wow. Mampa cho de. Oh ba. Wo ba obe unu se de esisi e. Se de wo ma yo nti ya no kro so de wo ka ne ya no kro. Na emom no oba. Mampa cho hye no ka so hwe na oboa. Obra discuss and no ya wodi nkan ka chem some discuss and Abigail. Mampa cho ndi ebu ya no ne me ma. Ko mo se go discuss and no kra. O de send o maami Abigail ne maami. No discuss na send maami no. Mampa cho we asem ni mu ye kokuro mu a wo. Mu kokuro mu akwa da ya. Ya ye ko asem no. Emra Abigail. What relax do but ya no one mente won kasa. Emra asani mu ye. Ti wo kasa na kasa. Emra asem no start say bo ba. Eh time am ga say this didi me maami atem ya. Hello me pacho Eben. Mami. Ebenezer pacho jina so ba sema me ensabi mame. Neti asem bi na yi anoma me wada Roman. Okay. Kasa. Emra na me bra na Abigail. Iti copy say omuja ne ba yi ni mu no. Jane ba na ko say eten abeto omuntim. Ti say Abigail ni free Ebenezer bia na odidi na. Iti ema ekodu stage ma Ebenezer no ka kire Abigail ma me say yakọ omukuro mu onom na Abigail wo bi. Ti ya ka asem na Ebenezer no ka kire Abigail ma me say Abigail nya awa ese because Abigail free na so si di na tem no. Ya na ahomete. Iti ma Abigail free ni biem. Because enkola ne wo ma frɛ wo bra odi na tem. Enkola ne wo maame ne ho nti saa de obesend this scanner ye de ama Abigail maame na so the scanner hwe enkola no nti no send this scanner ma Abigail bi ne mo Abigail no ne ma ne nete enkola ne wo maame wo penti omo bi emi nyina obo maame na wo penti minim se bi enei e na obefa bi ko ne wo de minim Abigail because bi be ko penti bi e ko to enkola no ho. Okay Eben. Hello Ebenezer. Me pacho sese asemi nya we na ejina wo so. Me enkoda no a woni Abigail ewo ye no. Me pacho send o muska. Me pacho amomi mi teno muska. Me pacho wo send weekly, monthly and as daily. Me pacho ayana eye monthly. Me pacho sika no wo de suma wo bi na ekọ, wo de ye mobile money and as all the other. Me pacho mobile money. Me pacho wo de ma wan pote. Okay, beginning na me de ma Abigail na kasa. By it go to a time when I say enema di ko yi. Enti no me diverse se me send am na ma. Enti me ma me kwa no, ni Abigail ni Abigail bi so na me send this kan e di ye pen frida. So na de bia me send this kan send this apla no so ma fra na se ma send continue ni ma me. Me pacho wo send ya wo send say. Oh, me send I had what I could me too. It is first na ba ko me begin na me now Abigail no ma me ho. I know that Abigail no awo to it's not penny no one ma me ho. So penny kan ma me. Na penny be so ma Abigail no. It is time of going that be ma me no ho no. I am me kwa je penny ni fu ma me no ba me ma dan. Say some send have to di ma me no. Abigail no ma da. Me pacho de me person me unu say consistent every month bia month ending bia wo send this no ane wo na wo send wo na wo je atum mommy no kre ene nyame enu ni me ka say consistent na me boa because ebi do me bi no na bi adwuma tam ye it go ha be dia be too much na me nya bi na ma send be da ma me no abi aya wo ma me e ma wo hunu say Ebenezer send you enkraniska. O send this car na me ma me frame Abi chance ye na kasa. O send this car me ma me frame ka kire me. E ko be dia won on send this car. Ache me ma me na betimi a kire.
And fear say and fear say Bosumi say no send it back if you have Bosumi yasa no send 100 Ghana. Me mami na betimi a kire sa month now no dey send ni sika no. Okay, na say wo mami na betimi a kire dia and then na wo nyina so say bia wo kasa be kasa be ma na hwa kura because enyo na sika ne fa so mama betra say Abi why the feed you some information say be ma na hwa kura no why the feed you information because enyo na kura net. Say me no mami no oniska me na me send mami niska. Okay. Nti se sika ne mami no frɛ me na me ma send sika na de ko. Eba me pa cho gina so mame. Na ye ne wa se eni nkomo. Abi mame. Ma. Me pa cho enkoda ne mienu nyina no na tie. Me pa cho ba kon de wo no ho no ma okɔ school nti se ye makwan a no aba me nkyɛn. Nti ketwa ne ya na no. Ketwa na won chen ben fie se ni. Ma me pa cho me nim ade ntimi nkyerɛ. Wo sapa no de na ma me. Kola no yare pa wo ma yenim bia de hu. Ma me ne huni ebeleze huni. Wo me sa pra de bewu. Enso Nyankopɔn ka so de ade ɛkyɛwa do de na kyɛw. Enti papa ne ba ya wo hu sɛ de na akora ne sitie no e na obefa obɔfo no de kɔma ne maame. Okay. Ba chotre me kan. Na obɔfo no de kɔma maame oja de obewu no ho no e de maame. E na Nyankopɔn tumi nti Nyankopɔn so kyira so de akora no e de ne maame. Ebra na kasa. E na beleza ka kyerɛ me sɛ bosome bia obɛsɛ ne me 1 million. E wo akora ketewa ne nkyɛn. Okay. E na msemate. Eti bosome no Sama frɛ na ebeleza won frɛ me. Akora no kura no. No yare kete na papa ne hu no no. Wa hu akora no ada. Kopem na no bronya ye be ya bronya. E sɛ beba. Sika wo de send ye nya 4 million. Me pa cho ne sɛ. Sɛ bosome nkom na ewe. Ebeleza send him sika bi. Sika wo de ba bre ba wasa o ma ye hu no se bia. Bosumi say no wo de sika 4 million ne ba ya wo fa bi ba ebi mu. Pa cho bronya ni mu. E na obre 2 million. Nti bronya na chi no bronya na chi no e na osasan de sika ne bi mu e na osasan de bi o kan ho na ye 4 million e pa cho aseme de na se yes afi we mu no so osasan de sika 4 million no yes afi we no aba ye obehwe akola no pa cho wo no aba ye obehwe akola no obi 2 million okay ma de kasa okay enti e chire na oba yi bi mu no e na so osasan de esi me baba ya ba ko se frida e na osema ebeleza send 1 million na akwande brem enti di bosome bibie mu no e na ayi me ba frida asa ka chem say ebeleza stand me 1 million enti ndi na mse ho efiri wo so eno ano until for some na yere no before Christmas break and was send 2 million me pass no and you see afi we mu no and so send 2 million and actually was send 100 Ghana see will be so me pass no ano 4 million oh 4 million no pay 2 million bronya no 2 million afi we ebi na ebi eti January February March was September no 2 million pen was send e dia brawo e dia market one or two nchen no ketwa kwa me de ne ba head abra obi hu sa akra ne yare no me patro mu won so oboa ma wo hwa akra no e no obi hu so yare no okoye no wa mo okoye no wa mabiem wa mabiem am hwa akra ne se no siti eti akra ne hospital ne bibia na kwaye anwan ka akra ne de maame ne tuya bi ebeleza susu tuya bi okay and some yi ne free hospital no e na me be di akra ne pe se ma di akola no na na ye penya bitima tete akola Ebenezer Mommy. Eben we na ye ba ma we just me patro wo January bosumi wo send akra ne sikwa Akoma no Mommy, say mommy never can cry. Uncle find the band through that phone, no number of times I'm sending this and my girl. There be ye nim on to go find for ma but when it does get which so December we send akra ne sikwa December no they call and Christmas they call for Yakla. And you call him Aniska. Since then, we send up Aniska. I may send him a phone to me call Boba one defender on our Aniska. Until you see a few women in Sika sign on one Sunday Adiama Obano. Mommy, you say about 9 months anyway. I said 9 months anyway. There 2 months to be a missing Aniska. Yes, and even last month you can send him a minister and send him a minister. So I can cry. Last month, Mama, last month, yeah. Last month, yeah.
na boso me sa so biem no ma ye 1 million ene wo mu ano sa send ye 1 million just ka me minimum ano me pa cho wo sika no even wo send this why so But me send this me ba Frida eso adan na mami wo ho wo ex girlfriend Abigail wo ho na wo send this sika no si third party so mommy me pa cho de say bidi me na e kwa no bi de go let me send this bia na kwa bi de o see na kwa bia ebi sa le let me e computer me send this ka ti sa da be ti sa bi ka me me ma ni so so be ya dan tie de e be bem o ka tem se o me la ngo de o de o ko ma bon go bi ka na mi fine o ko de ya na mi ka me ko e ma mi wo emu ma me ni so emu ba mo ni so ni ka le ma ni ba no wa me na ma ma ni ka na e de ti ma me ni so wo ni ba no ko enti ye shadio ababa wana wo send sika ne de ma no anya bia ye betumi anya no ne ya frɛ no na ye hunu pɛ dodo afi we mo send sika se so e de ama wo no mommy ma me ne ba enti no Frida no ye benya Frida no number me pa cho mo ma ye Frida no number ye Frida na Frida nkyerɛ ye sika dodo afi we mo Ebenezer send ye se so na ode ama mo ayade na wo ka sa me ba eba ne yade na wo ma wo busuafo kofa mo ba pani no edi fi wo ma me nkyɛn mommy the thing say Abigail e wo fita wa no ense afra no e be yare kakra enti no e na mtu sa dia na afra no so eni Abigail ni nkyɛn Abigail ni hwa afra no o de kwa kokoma ono no ma be ena mka tell ma me sa dia akọ reketo na e de e yare enti no yakofa pani no de emra me ma me nkyɛn wo safo na ifa kwa de nko school de o ho ena me kofa afra de ne ba e na bi school o safo abi na samba usubie di enti ena wo mamienu we a young girl obetumi ahwe wade be men si was send you according to the worker no chese was send this car e de be si so last month or be ma wo mame was sign the be ma na wunya ni mfa hwe wo ba bi ba cho one me wo ye no wagya me honom saa onhwe nkwala no eya ntro na wodi wonhwe nkwala na me so me nya adwuma bia na maka se adwuma we ye adwuma metimi di ahwe nkwala no enu nti na ma me di bi ko ma me no abe na say young girl ati say wo wonya adwuma no dia me ye but enche da nye adwuma me botre Akoma but enche da nye adwuma bia obetimi di ahwe nkwala na me ma me so ti ase ne de ono so obetimi di ne sika ye de a support me enu nti na ma me de nkwala no e ko me ma me wo no Abigail ma me bisaw asemba ko we serious wo manage ho e ba try employ here wodi nkran ko ma wo ma me no employ na otimi ko na akwhwe nkran no bisa me ma me ni me da bia me ko ma me ni sika ofre me na ma send sika dia ma no you want so me ni sika so me sister ba ko ti me send sika no dia ma me ma me no dia hwe nkwala no e dey twa to okra na Ebenezer sending with sika sa Abigail ma send sika si so fama wo ma me e da ben me ba cha me said 2 months ni ye no kro me frɛ no na danfo bi e kyerɛ nsɛm kyerɛ no ansa me Ebenezer e di sika no ma na danfo no e di sika no e di asande me kanu onye na adwen kora ni po no won frɛ mu bi so mu sɛ omo hu ti sɛ mpo so omo didi so omo on frɛ mu onye omo hwe mame misa asem bi ansa me dia ba be sinkura no e die na e di separation ba ye woni Ebenezer ntem I think it's a problem no every ho e die na di separation ba ye my no de enfiri me efiri wan enfiri me efiri ni nua ma no one ne di nkomo bi a no afrɛ ni nua ma no no aka kyerɛ o di nkomo sa ani ese nkola ne ho asɛm no woni wo mo ka na aya ebufu sɛ me bia me ma frɛ ne sɛ ben nkola ne sika no na so nya wo ma ne wo mo bi efu obetu ama me no me so otufu ma me esa na me na me so me di ahometia na me so ma keka ma adwen akyerɛ no patro esa na tie ade na wo mo be hu ye wo dem abusua no susu sɛ wo mo ba ne neto ma wo TV ene de TV ena wo be hu ye cheche yemu o che yemu ase ya ma ne yare ye fashion sie o so wo se enu na abusua ne be hu ye ma ntokwa ne starting na ye bibia ye pese ye hu ye starting santokwa be ma ne yare fi ni wa bibia se ba kuma ase oba ye wankɔ ne ma me ho me nkyɛn no wo ti me so me dem ho no omo ma ho no mo da
Ti wo mo bae no mo be hu set sa TV ni bo ne de. Be ma ne na ato TV. TV we bia. Kitwa we. Efiri wo ne metan. Ade mo ni TV bo mo dem ahunu. Pampa che obi. Mo ni flash screen bo mo dem. Na de yase bibia mo be kwa se so ba bi da ka mu no ne de dia na mo wa ana be gire na mo a. Mo mo ka se bia be ma ne to ka ne ma o no. E bia na oba na na breto ka. So ti ase. Enti se ma kwa ne ma ko hu niema wei wo Abigail dem a na mususu se mu nua ba na to ma. Pampa che TV no ko ka wa asem me kwa me ma agi kwa mpo nko so. Na me nso me nka ho asem che me maame ana ase me sister mu say bibi say na makon no Abigail dem. Pacho de bia no de ma agi kwa mpo nko so. Abi. Ebra when the be manager ye no na wonyem. Na menyem kitwa no 1 month. Okay. Na che se enye edam wo niema no na ma mu ja ye. Bibi wo wa ede otai no aba. Me pacho e wo so mu yi sa de pro no epie. Na ye hu se de be sia solve problem. Pacho no de me ma no obitima chichi. Obetimi a chemu de me pacho mo fra no so ma memra. Ye wu ba dia problem ni free buy. Mama, wo ba ni wadi nkomo. Ebra no wane be ma ne tie no fra busia no se de no mu sine ne tie ho. Me pacho da bi. Oni be ma ne tie na onim. Me pacho ai. Odi ne ba chia wo fie. Me pacho da bi. Ebra be na hu se wo ba no ne be mai enam. Me pacho ene se. Akure no osu adwuma. E wotofo. Enti wone me sister ba e na na tie. Enti wo so opa Abigail awu hu no, opa Abigail awu hu no. Opa Abigail awu hu no, opa Abigail awu hu no. Ana me fra Abigail no so owo papa ne kuru mo. Mama trase mami. Adubi ase. Oho no. Na no de se de tie bia na Abigail akwa koshia be ma no. Woni matna. Enti ni bisa se abi nu ni nkomo bia mfa na asi ni nkumafo ho e bia problem bia wo mo de na famu. Se ne da bia ntoko da bia no wo kontokwa. Ase o. Abi na no etia wo da. Me pacho ai. Be na ngina so o na de ekwo ba nyina me sa ba so. Na no etia wo da. Pacho ai. Eya de. Me pacho o. Me ba ni Ebeneza. Eti ye de ye wotafo. Eti me no emre edurumre bi na matese ye say Abigail no so no watetafo na ne ma bi nua bi na na tetafo. Enti adana metewa na betesa ne ma mi nua na one ne te no. Ebusa mi kunu wo faase bi se moda. Wuhu abi. Na moda se da bi. Na o se abi be yi ne yehu ba bi kura abi bo. Enti sister ne ka asa me yemu hye me. Enti mo na ani bi kasa kire me se me nhira me ba no. Emusa ne se me so me ba no woni wona o wa weekend bi o wa no wa ba ye ho wa. Oba ba no me bo. Ai no wa ba ye ho watafo. Enti me frɛ me ba no. Me frɛ me se kwabena. Moda adamfu bi na ya na oba fie ha sei no. Abaya no wa ba ho woni wa dubi ase. Ti me frɛ no me ba ni twa me nkontompo. O se woni ho. Na me se no ni ye bra woni na be twempra no. Da bi me pese me hu sa ebra wonu mo tie no. Me yase wadidi watem. Da bi atanye bra. Yo mate. Adie ni si ya ema wo se abi didi watem because of so oni watem. Asabu ni nyina no say no ane me ba no wa akasa bi. Enti me ba no so wonu ni nua ba wonu ni bibia wa bi wa mu ni. Wa bi ni nua ba ba. Aba me adwowa de osori ko sisi a wonye mo no. Okay. Enti Ebeneza ne ka so onfa fon ne mele me. Na Abigail ene ne ka so obebo ni dua ne sensem so me ba no ka dua ba asem a osuro. Enti akura ne de fon ne ba ye no. Ene wone me ba ye ne di kan na me ba ye ka sa die. Wa na wo pere ye na wo kwa wale. Enti se wo fin se ade na moa wa. Jana betina wo ba mi na da bi ade be chi bia no. Ntokwa da bi ade be chi ntokwa da bi ade be chi ntokwa no. Sa na enye enti mi ana me ka say onfa phone ne mame ti meje phone na wo ji di asam na abi ka kire wo meje phone na abi meje na abi mi abi sa abi fa phone na mame o ka di na kire wo asuma wono ba kan sai me ho ka wo ha na ya ha wo ma wo ka je san sima de ni didi matema mi su na abi ni se wono na di nkomo Miriam ni mu di abi o ka se anya bi na ka kire ni nya bi na ka kire enti nya bi na didi watam no anya bi na ka kire abi nia na ka kire me say me ho ka bebrebe ya ha de ha ya je bosi ade na bosi ano so de na me kwa galantino wo wa bi na me sere wo anya bosi ya de ye ni ha ye nka bosi asem na emom ni ya twetwe asem adi biabo no aba aha di adi biabo na aba ne de ene we ni ye da di biabo na aba ne say
Obafo me na obafo de ne zane abiba panyin no. Wo me ho. Etiefo wo ne wo ye twa ye nwaba ye ba ye maame ne beto so ye ba begina eduabo no enu ni asem wo mo de ba eduabo no so e ba ya ne ni nyina gina se abi no maame se ba ma ne hwa enkoda no but mo so mo support mo ba no se ma ne hwa enkoda enu na di duabo no obenti ye ba begina no afa ye di etiefo ye se ye wo no so Maria bia ye ko hu da hu anytime Maa Akos na maame ya oni ni kunu yawo Mr. Adumako onu asem so nenne Mr. Adumako se openere nti on pese be ye tobe bia yeso mo amunim se eno enti na yete a adwuma ye ya no se be ya asundue be den ebeba nti ye nka ne tintin bia se die maame ya pese ni kunu ye no ye tinase na yaka na se die Mr. Adumako so pese ne yere ye no ye kana kakra bi na ye nyina yakeka ye ho abom na yakwa akotena se na asundua ye aba enti na ye nyina ya tena se enti metuwa mama me ya ono ene dwane beto aye odini su enti ye bisan ade a ne kunu nyama na koma ebeto ne yemu na wo mo aware na ne kunu su aka ade a obeka ama mama me ya so akoma ato ne yemu na asundua aba na omuyeru nyina akofie akotena se aware na omahwe omoba a omode na bawiase enti na mbachewa enti mama ya osempa ukunu aba so asemi jintu mama ya my queer the slow e dia chuna nko to dwegu from slow madawo man to o ma me papa so kra woni me nye fine me slow me pa cho beble me de bedam se ni se na enkoso enti momwa me se die baby aduru no mitumentu aso bia mitumentu aso me nya ade a me ho be kire me mitumentu aso me ka se mituma to awale pa so de a na ma bele nyame ka me fa ma ha ka ye nka me be ko ya pastor ho baby abeduru ni pa de me ka se awale no se mituma sa de me na me ni me sa me nu akuru pa de a mama ya edi ankwa ne hawa ukunu se opewa opese woni woko a o si ntumi nware ntumi banje tumi Mr. Adumako ka bi bichira wo yere na we de me na maji aka enye se obeka se me na me ka asem ka bi bichira na wo hu se wo na wo ka there be who can and yes I can o me who can won fi enti na yete ka no o betu ye fi enti kan mama ya kaadi a wukuru ye ma wo sesa me se minim ni suba me pacho me slow ena me ne ma pese me didi me slow adia me ya me kra no to me pacho bebre me slow me pacho ma me slow na anytime bi endo akra wo se ya ne ma me kan wantie ye na ma ko kan ya wantie me yoba me nya papa mu ade me ye basa me slow o ma me kra wale from day one o ma me wanje onto me de be ma o ma me ase efie de ne be ye kituwa bi na obede obeji atu na se me de wade ano ode me slow ode me fan ma me nsanie me nanie mama ya o nware bi me nwale mama ya o nware me nware bi mama ya o nware bi me kra me se me nware oh mama ya o ma ye nzezi so no wase wo ba wo me kase ya we jame na makase container wadi obema fa ye maka mi nya o container price wa kwa ji 10 million mi maka 10 million yes wa kwa ji ska wo get ko ko ti yes wa kwa ji ti container ha container ya mo ni nya so ati ati le mu ti aka ni so ati na aka bi na ede na akwaji mu 10 million ada ntu aka bi wo betu ya bi aka ho e ya de na akwaji mu 10 na me say wo de wo ne kamera mi de mi akọ ka ye ya
You best have the Sigana command. Fún ẹ̀dí yóò fún ẹ̀dí yóò wájú me sí mi mpẹ́ bẹ́ẹ̀ ma fa o container fa o fún ma mi nyama so ndue ní àná mi dé bá a ṣe container ní ti ẹ̀ nà mi dé bá mi mpẹ́ ṣe ṣe kúrò ní mi nyama mpẹ́ o ṣe fa náà mi mú ntọ́. Ṣé mi yẹ sáadé a ọ̀ṣọ́ òun kìí sọ. Ah mi mpẹ́. Mi sika ẹ̀wọ̀n ọ̀ṣọ́ ọ̀dùn máa ní. Mẹ́ Sika bẹ̀. everything we are missing. Okay, you sika bẹ̀ wọ́n ní sùn. Sika na abọ́jà bí lò. O sika sẹ́ na wọ́n wá. Hey, black na me usika me container hwɛ ewiase so so bu kwase ewu obi kwase ne yakopɔ tisiro no wo hwɛ de odi aye mi nyina me de masem nyina ma yakopɔ haka so awurade ne di oni bi asem ma me wona me wo ya plan plot ma ba tu mi di Abraham nzu. eh yo e di na wo ti wa plan mi di ni Wonya no kwase wonya no kwase Oma eya te se de oma mi ti fi. Ti me fle ka se enye da ne ba tu la plan ni a. Wo ba tu ni di bu san se je wo de ta tu afla ni di ri sa ni Ma le go me ba. Wo ma mi ti fi ko na. Oba ni fifi no wan te. Wọ́n tún yẹ. Kasi me bi la ka se ni se. Me ya ma nto akwa ndi na mi ni hwe. Ana me ka se se sika mi dia ma o wi ase. Sika mi dia ma o wi ase. Se na o ka se ni. Sikabe. Ayé dọ̀tí sáà asọ́mù náà fọ̀mù sẹ́yìn. Sikabe. Asọ́mù náà fọ̀mù sẹ́yìn. Máa wà ní ọdún sẹ́ka tó ń sẹ́ka. Dájú wútu wọn kọ́ ní wàá sáàsì ẹ̀ nkàsá. Wọ́n máa mi wọ́n ní nkàsá. Wọ́n sì wọ́n ẹ̀ka ọ̀gá yìí bàbá sọ àyọ̀mọ́ àsàmà. Ọ̀nà náà ní bàbá tó sì wọ̀ yìí nì nsá. Ní bàbá tó sì wọ̀ yìí nì nsá. Wọ́n tún ṣe wọ́n máa ní bàbá tó wọ̀ yìí nì nsá. Oh, it is a say one more like what Your friend Ebe. I so what It is a yeah. Oh yeah. Me no, we do now you man I so far so much now so they say ya woman say mum refi me Mo ko ye se kan ye kan. Me kan woman me place ye kan me wali bi ma me nana me ni me. In fact, woman you know, Eswan was so good so much as say, your friend Abigail, one of your friends said, yes, kind of fun so. Frida, you and Neddy come on. Now, your business say, and your Biani Sikano, a funny one, because Sikayimua and this are a dear body abba. Abi Mame, I cried mobile there, one mobile, Kitram or one channel. Why in a dear chronic to school? Me patch my friend Beneza. Somewhere was a Beneza TBA. Why not a day I chronic to school? What drew bra was a walk school no offer Beneza. My friend. O friend a dear son of Catcher. No catcher me say, me could school no kind. In fact, a marker and a kebia which ya. And pass him could school kind of marker. Be friend on fat. Miss went to mark running kasi. And to work out what boy your Beneza and Chia. And therefore, I know your point to one. Woman, you will say, Crano, school so called. Me patch me catch one, I wouldn't acquire. I want admission, dear man, worker. Ebenezer. Mommy. Me patch o bucket one or do school, course no. What say a friend catch or say, we better do school, cause some yafa chronicle school. Me patch school ben a crano echo. Mommy, me catch you what I'm going to school chronicle. Now, a friend catch me say, Jefa chronicle school. Some kind of a car, matches. Move on, COVID, no, you make mammy and Oma, and you go to bed in the that time. If you let me meet them, catch my mammy says, you never say, Mammy, it's come made it, you never know made a Friday, after school. You want to have them say, I had one school quiet there, I'm a crown. It's which you will be scored upon us. The animal, my things can I'm there, but no, can't see you, Mamma. Me patch admission. Say, I yeah, was see a boy, yeah. Me patch Tiamano. If I saw after me, Chairman. Me patch then a witch, because of your mother. Why you back and Granison or more can. So what's the name of admission? Could you walk up? That's a way to Yakanwa. Well, bet me a Jinaso baby, someone Shakrano.
dia to so bi o say nim school kura wo be wo ko sese bema wo hwe da bi bema wo hwe ba nim school na ba ko no kre o jina sai meaning after I started school lower nursery no jina lower nursery me pacho wo ba pani no wonu so jina sai 6 years no jina sai mommy pacho pani de meaning class no jina e ko ti say de akwa no ko school me ko pa ni free ni ma me e de ma me wo no de akwa no ko school e ti akwa no oni mi ya afia school no cha de wona akwa no ko school e ti akwa no school wa na abige e ba e say obefa akwa na akwa wo di weekend e wo no nche e ti ode akwa no e ko yen no no wa na abige no fe say wo bi Ebenezer obi nipa nipa na afre ono de no wo ewe ti se me ma me hwa akwa ni bi so wa me fa akwa ye dey e fi ma me nchen o di obe fa akwa no na kwa o school o ba akwa no akwa school on post school o fa akwa so de akwa ku di weekend na Sunday de wa na ku school o ko ya asemti na we dey o ka ai ene o ko akwa na hwe ni bi ya na hwe ma de so adije na akwa le na akwa tu school akwa le school all of our ya kwale ko say mommy dey ka everyday e matem any activity dey everyday we no be see activity dey e bia e wo eluti practice na ama me no ye ntimi aye dey antina awo ejai ne dey e ba me ntimi no ben me pacho wo ba pani no wo mfie san be so bo ni fie no 6 years me pacho 6 years wo so wo KG2 mommy pacho say Oba 6 years, when you say we KG2. 6 years. Me pacho ai. Na across 6 years KG2, me pacho when you worried. Mommy, Debbie, me worried because I said across the Urgo school, let's say, we said we might be able to piano, go to class one actually to show you idea. I don't know, you can do so. It me pacho was say asudi any yame. And now wo any wo ex-girlfriend Abigail. Because across 6 years over KG2 now uka ebrebe ni brebe na winyampo na wodi be hwe oma me yenu mommy and I make say e kwan a ade ediaboro ena obuni mommy wo so wa bumi ya recently edia bi gela bumi na me so no obe fa akwa no ko ye no ena me ma me ma omonko eho no mo enso ene ma adige ma me ko kaka se ofa akwa no mo me fa akwa no de enko school omukwa ye no go ka asem no omubaye no wana abige frame I believe that me catch o kwa si asem no jifo wono asoma ma no mo se omukwa fofo obo fo me so ma o ne fo ma o tina o ma me mo kwa se bi so fo jifo no na se bi ni ma me di no bi so fo e jifo akwa me fa kwa no so school no eno ho asem na wo ke e bi tina wo se akola o ku school all of us all dey for me ma me na sha akola yi me na no akwa ne fa na open asem me dey tina wo obi say ma me na sha akola ni be fa akola no wo so kwa na wo akwa ne oba no wo sha akola no wo da ko ma wo ma me na wo den kra wa ko mo na ma me de e hwe wo mo ti say akwa na e ba ma mo na di ko school a boni na wo mu no ene de ene ta ko fa se ni na ba yi mo mi e dia boro e be ku ni an de me ba ko yi e se ba fa ewu e yo fe for asam no emu ohun ba be mayi e wo baabi a Ebenezer wo baabi a wonye woni emayi ma me catch your plane because say woni Abigail no mo toton kura no ase wei ba mo be fa kura no na we ye ba enuti na kura nda so KG2 no because otimo na okwo school na Abigail abefa no na wono so na kwato school mu na wayi wasa mo abusia befa no na wasan na chesa akura no sese ade na mo ya mo ma no mo ma na kasa ya mo mienu mo kwafa akura ne ba ye ade na mo ya akura no no fatherly care no motherly care what to grana sawam mommy me bacho mo fi ha no ma ba ha mommy bacho Abigail me bacho ene ye mi gina so ma me why na ka kire wo play ni say wo kura busia fo hwa akura ne ye anuti befa wo mo why na ka ye me ehunu Mampacho ho no ma nipa mantem ho nipa
And a friend. And what kind of saying? Or see akola no if you on school nti membra na me fa me ba. Near what COVID man answer near any COVID. Patroni enim. Me patro chemi ni pakro. Abi, there be Abigail yani abi chire ye ni pakro. Why na catch us say akra no mu hwe ni ye. Besides omu hwe ni ye no de me pese me hunu ni ye. Embra hi na wo de kwhwe oba no e wo ho because say o ta kwa hotel wo be hunu say oh me ban kra na me wo mu fa de na me tai ko ho. Me tai ko ho no. Wo de we hu say omu hwe ni ye bo be na catch wo. Me na me nim dada eno ni pakro sa fa afo no frɛ me catch me. Na me nim dada. Oba ba no wo school na ko school mu. Me patro say for yemo one more voices ni bi. Ni hwe ni na akodu duaba no adidi atema akoba. We see me can we see manka. Ye tie voices ni bi. Na Akoma FM. Technicians ni bi wa ha mo modi anamo meye na ya bubo voices ni say dia na e wasamo akasa mo wa ha na ya mu yetiefo aso esa na e ha ya listeners me pacho voice no na asa oni pakro ne nani abreka school machia I can't see here Antoine ya tana mi bebe to nyame kwa fasa bebe enka wo bu sia kwa siafo na muntu ufo no ye be hye ebeleza kwa siampanye ma me no magimi fo aye ntu ufo oba kan ya won ni ba fo sie ni ba beneza me ka cho se wo beneza me ka ne ne opa block me lines bi e wo wiase opa block me efiti ni akọ me sia Monday se me ka cho me sis kan ma we di bia 75 cedi se ma Sedru Monday na ti wan fa 75 cedi na amela quality no obafo a mi donya me se uto agiane ma o ma me yenu ni di ana se wo de ba kumpo ko to school ma twia I can't see Antoine ya yanta na me di bebo ujia mi donya me kwa fa sa ba bi ensuo nka wo bu tia fa kwa siafo na muntu ufo no ye be hye bi bo ujia wi a na motutu mo na ma ba me fie se na ma kwa dania gu mi so dia ma dania gu mi so etu pa bulo ke me light ni na se wo be di ama mienu ne be di ama mienu no so atena ade Ebeneza abusum ne be di mu mienu ntam asem wo abusum e na be di mu mienu ntam asem tu pa ne utie we na bulo ke me light bi o bi ase na me adu bi ase wono ma ye ma de se me pa odada obi ne kasa kire me na me taye me fulu kan ma do bi o jama sa atena ke ma ba wasiyasam na wudie na obi antu ufo no wo asuma ma me pam se o me fu obofo abodam papa obi na fura me fu so na me kona mpofa me ba ese papa be na mo de show obofo sika be na mo de sandi unni ana o de bi sha me ba sika be na o de bi sandi unni ana o de sha me ba wa unni de wa wo no bia na no so se Ebeneza krapo no ye fra me fu so a onfa me na de sa kwa siebu o bebu me ana de sa kwa siebu o bebu me na me show sa yina sa Monday so afa sa 75 cedis an sende kwa ni no abehu ade kwa siebu mpena sa ade kwa siasa ma kwa fa fa sende wo butuafo mu wafo kunya ni papa bi obetu ufu na bibi agoro no afa no aka atro ma etu ka atro ma me no butuafo ntimi o me den obi ye no betimi ayi bibi sa mo odi ama den France na mo ti na ko ye be hye no mi no abrabo siafo Akoma 87.9 FM Akoma musam abi ene ye ko ya ye kokotie ye evidence makuma ade free wo na ye hunu ba bi ye de asem ne be fanti abi voice ne kote ye ne say yemra yo no so fe Abigail no no so keka de che no so Akoma 87.9 FM abi ene ye ko ya ye kokotie ye evidence So you're ready to fight with us, right? No, I mean, I don't deal with illiterate people. We are very illiterate. We want to school that, so we need any knowledge about ABI, you know. Oh, I don't stress myself too much on you because you are too illiterate. And yes, anyway, anyway, Abby, you the right and then because you're with the abo. Say ye be free almost side one more. Na ye didn't touch ya. Eti for ye bufu ye pede no. Na I know the one where I'm quite girl so as some way here. And then
abua uyoba abige wonjini pawo abige oya abua uyoba trasini se yanti tuya obeka se yanti ewrade nyankopon wona yanti tuya krasi na mo jimi kwa na ni bie wona yanti tuya wate obodam obodwo no oka omwa de omuhye krasi na mo jimi na mo da yanti akwa no so ba to omuhye afa no kwa de ko bi wana ipa kono ta tie so bo ko dire pa no kono wo dis kan wona ade sabe friend brother kan kwa asma chen so be boni jo wetina boni ja ana se be to tunu ukura na so wo firi ase obodam wo be brown so be ubi uku na so be ubi ana so be kunya tia tina so be ku boni ja na wu obodam papa ana ewrade nyankopon e wa let say be ge wo tia fi be bia wo tene ne sa pa o enkenne nimre kenu mienu enkenu mienu enka ba ku bewu pasiaba when you say unu ni ma bra no bra wo wiase no a wo di ebusa fo atam no wo bi sa fo drati fo no mgo akura so kwa to ni jiwo mo ho drasini jimi obi sa fo drati fo no mgo sa pente akura so kwa to ni jiwo mo ho pasiaba wati jimi fo woni ante ye jimi wo jimi o bodam papa abura ma esa aberwa magoba me bra manya misika abura me tese wana me han me dan na afia me tese wana me han me dan wana me to na oda me tese wana me han me dan wati abura kanka wo sai sene me wo na afia nke kanka wo sai sene me tese wana me han me dan wati se makwajo dan na makofo makonya misika ya na juma abura me tese wana me han me dan wati na afia abura me tese wana me han me dan se makwajo dan na makofo makonya misika Mikoya makonya misika mababa ye japadia wo sai sene me meti so na me han me dan wate na me ma me to wa bua kwasiaba ade na wo ma afia betu dia wo pra de wo san try meti wo pra de wo san try bodam papa meti so na me han me dan wate na me ma me to wate kwasia sema akwa fa wo pra me twa wo de Wait here, I what you were free in the chat to intimate day. Akoma 97.9 FM. My young crowd, man, so now you know what for ye be and quatry and come on. Now you miss a Mary say, Your mammy marry ye. If you are bonus, what for ye be? Hello? Hello? And what for ye be a more? I do say, yo, no, Papa, come to say. I don't know. Go for ye be a net. If you are both gallo be a PMU Haseno, and yasam ketua. Na ye rabanua or Bodiano, Ewaha. Mepesanana, Wadaroma, Wanua Besiso, said ye was a Bodiano. Na samba could be a wa, maybe sawo. Abi, Nana ye be so. Said ye was a Bodiano one by one. But catch no, na yenti. Me pa chaw sada misi bodua no. O catch me se me ya hya woni. Me sa ya choba ayewa. E na me so me catch ne se magi atum se me ya hya woni because ya no na me bo a me de hwe me ma. Enti se me yanya me ho ade en hye me ka obi anfa ansan ko hu me ma me. E no so ye nwale no. Enti so no so kona se woni be ma kokoda de a anto anku no. Na se wo sawo na se wo gisika e de ma ne bato aduane di a yenu so anto anku no me pa cha osa na me bodua no okay and na wo sign boka ho biemu dia na me sa boka ho biem say di obi di anim wa kwakọ dane dua no di obi yi ni sika bi ode be dane dua no yenu so nsuo ni nya no nana ya bi Adambo nana e wo ne hia me pa no na before ya be ma no so no ma me bi sa sembi obi e bodua yenim sa eye antoa no bibi soso se wo bonu odi antoa no nko aba na wo amfa de soso ansoso a eye adwuma se mama ya kwa mi se ogu anya mara no obi no onti ni di to ni ko ni di ene ko bi o ha ye nyina won tu hu eto anfa na ko ba antoa ne de se antoa enye nse ni de se o de guram se ba ye na aka antoa nya ma de nso ne na di nya ma o I'm trying to get a fruit. Now, so I want to say, what to do, Naka, a bit, if you are castle, and so need to say, who you said it in the world.
to me what you know. Okay. Enti nana ye bi ma me bisa ye nua ba yi se antoan kwa na oka ye ana wodi nyama so so abi. Me ba cho me di nyama ne so so. Itu bo ne sen. Pa cho me kan say me nwale ye de o kan ma gia tum say no na me ye. Enti so no so wo kona so ne be ma koda ye nya ne ho ade a anto so nyama ye nkunu. Exactly. Enti kwafo ye bi se no bo no. Eye adwuma. Nana kwafo enchena botia. Na me se ko bi pa ne say Yama o bono, ne pa no de da asie no. E ke so no de wan se mu kra so wo dem se na so. But the papa no ba na da asie ana. Wo mu kan man. Why ba ana na wo de da asie? We ne de manfo obi anase. Panyin ne de no, na me de ne nua ba ma ne da ase. Me pa chi wo enti eye wo bo anuafo mienu dua, kwafo ye bi asem ni nie. Na me ba na sise. Tie ni ye. Se ga ne ti ase, ni pa na wo mu menya. E se bi eni pe wa ye ntiri hwe me ni ko na so bi amu ni pa na mo ko se ni mi di sika be ko na ma fa ko dane na de be to ye na so ye na dia ye de cho kwa ma wa ni di pa no so ko dane dia na wo sa bo bi dia na de ase ne se me ye ne say aya me ya ti se wa no na me pa no cho na se bi obi ni mu bia na se na ye no dia abu so bi apeta atwa so entina okwanto anya from ama ye te de ye ahona de entity ye duma so bi o de ni so okota na okota ni ensure no enfuno ahode enya gwa ni pana na no anya asan ana we bi atam na ayo ya why ya atam ni yo so so ba divinity the one can be ana no di atam na so ba apesi ten ana aso da wa ti bi je share place ti se ni se dia ana we bi o be kuma ti so okota na no eno kra no entiri nya djuma wo na wo waka waka bi e de na wo sa ko bom tia aka ade na enia ene me papa da ase so ya wo ye ni bi Enti oye ni bi say no na che se edua no enya anaso ono so dua no betumi enya ne bi dua no to kai no anka bi dia entanye e fa na ti ba no to kai e dua wo bo dua na de nya no no kai ya no so ka bi edu ati awu so ti ti so apetire na so so ko ta awu ka se so ya ho a ona ndu ti ni a e draw ya na nya juma na mo so ti da tom en wan ka bi dia na ni ko no so e ko ko da ni na ti bi ko ni wa ho no so nya juma ti se e no na no o mo akeda so edu ko ba se en ko ni na Akoma FM da ni a en so ni ko ni pa ko dia e nya juma odi wa so di ni na ko mo pa ni odi wa tom odi wa so ti da ase no wa so ni ko ba so na ti ko bodua no e de na na me ka se nya no ana ya e so e nya no pa no no ka wa e ti to kwa no mu no e na ma tu se ni ba mo ka di ma na ya wo ya e no so ka di na ya o ya e ti ti ka so di ni na ka de da ana di ya juma so ka ba ya juma na di so di o ko ko di Kofo ye ye hwede ode ni nua be ma ne da ase no wabo anuafo mienu dua ba ko ne nia oka so ye tutu ni nu a obo ni dua no na wo mu nua ba ko so wose oka kire wo no abiga yi sa oye kohwini na oka kire biga so oye kohwini no eno de wo mu dua no ewo ni nua nanim okọ ye no na nachi enu obo dua no ai to obo en wodi wo mu nua be ma no a eye wono abiga no ex boyfriend eda ase be ma no owo mu no eda ase Nana se ga no o mo ni mo ta wa mo ja no ni wo be che aba body a na so bi ante bi ajua no be e ho na e be ya adwuma ya ho no so wo boy no boy ni bi na tam no e no ti na ti aba sie no be ni tani a e ho ne bi be ya adwuma Akoma FM enti wabo oba ni nitandua de ni nua be ma asem ni nyina ne se Abigail obodua yi wono no wonni emaya ni mienu enua be ma na na twempera ena wo ma wu mienu wo ma wu tu wo fa ye bi asem no ena Abigail kire se wo mu nua be ma no enhwe enkoda no na wokoka na ni nkuma afo no eko enu ti enkoda ni hwemu mu ntokwa ena ma Abigail de bo ni nkuma afo ni nua okay. Mama, I don't know. It is
me abe ma wo. Me so wo shon ko na me ka na mu ti ma ka ya. Ene me ti jam to a. Ne sa papa penalty. Very good. Se mi nua be ma no, se mu nua be ma ne hwe nkoda no. Na se me kwaka na mu begina na chi dia. Ene enu mu na di sa ntokwa ni duabo nyina ma. Na de be ni se. Ema no. Ye ni we ni se no ni se pe be dia no se. Me de ma wo ko to mo mu nua na hwe ni o. On shon ko ani mo mo so de mo so ko. Mo mo ku su ni sika de ba mo. No mo de bia enhia no embe de ni ni ba yesi ma oh e ti ka no ho de na bia ka ya se o bia o ba kwese o pa dane no e ho na de atom ba bi pa na eka o de de yesi ma no mo se de ni ti ana wa bo ne ta na de e de yesi ma ko fo ye bi de wa bon wo ni tandia no wo na chi no wonyem e dabi e de ko no wonde no o pa dane yo yanyere no kwada ne wa ho yanyere no a owu yo a adedi anan anana atwemyansa anana atwemene nso ni benyam okay na just go for ye bi edie nya wo bi a wonyema jesu wa wo awie Akoma FM. dabi ele ko be timi akodane okay ania na wa wo ho ne adibo ai na ye bi ne wa ne ya na unse untem na abufone nkosom na unso wo mo wa ana ko mo na nyame sha go for ye bi endo ano no ye da se papa apa oba mere se waji yeso na ne ye di nkomo yo enti ko for ye bi ne ni ko di nkomo no ko for ye bi ne no ekodi enkomo no afese mo se di asem ne sitie abi wo be bodu abi Akoma FM. abi be ma no se onu kura no wo buru ni nua omu nua be me Dua so me mo ni dua dua ko no se ma bo no onka ebeneza se ma bo ni dua onka se onka dua kura nsuo kura me de fere bo ni dua abi dua bo wa FM. abi wa kwato so na se ya ye kwa me pa cha me dua fa na mo ya ready se baba wa kwato se obi ekum obi tie ni ye ama wa ka se di bai wuti mo den na awudi ye beba ba Facebook be me bi twa me ye wa ka bi da na oni so obodu ya mo obi wu e ti se de wa fa se ka twetwa obi enti eduabo ye abi kan ka sementi o eduabo enti se bibi sia na mo bufu adi na obi tumi ni aye abra mo bufu ase na so be bobi aka na ko fu nsia ma so e ma ba woni eduabo ma no do ma John dia na ka ba enya me ja yo mo de me fam akura na mo show na mo say yes an eno wo ja ne ma me de boss e ndia me mi mo dua da yeah no hello Aba ba jo bi e ben kase off air mama wa jai we ya to na fe enye mo ne kasa off air mama Vic ma enye se wo be ka kire wo yonko ba sasebe wo ye tutu ni before ye be kono e wo se wo pa ne chewo no no so pa wo kire studio ansa yesi ase ho wo ka kire me pa chewo waware pacho David wo boyfriend pacho ai since I will go with you and walk on that boy in order. pacho ai Walk on that pacho ai when I is 6 pacho ai when him said you be now. Won't worry you. I'll be a Vic. ma Won't worry. Wo from young Kobaso ye sabi two ni. Pacho. Stabbing pacho asem na me kan no me mistake e bufu na me de ka asa so pambo ne chemi That is Indian story. Abigail Kind of for na boni di na nkasa sister Abigail me pacho asem na me ka asa ye tutu ni e bufu na me de ka asa pacho pa me bo ne chemi e bi nsi biem Abi Opa pacho mate Abi what you say me jam okay now won so duabon we won so de na woka Abi pacho me ma kwan se enkoda ne o ma kwan se enkoda okay etiatie for de akosi anu no wa ma kwan se yenkoda ne dua yi awo ho ache se nya ha se ya na ka konkon ho no obi ewu mako na so ba akoma mu nsam dwumade esu nti ene
Vic ehunu ne boni apa bi chew ama bi si wade atoma kuma pem yanko dane dua no sa pepepe e na wo so wo problem na aso na ayeyere na mo de fa ba bia na mfa ebeba be wie e wa kuma mu nsem dwumadie so ye wa skwa ye ne mo e ne di hwe no mu problem ya ye ka ho asem no e bia na wo so ebi wo fie sisi a motentam wa ententam fabra kuma mu nsem dwumadie so ye wa skwa ye ne mo no e ne di hwe no mu wo ba na sa wo fom kwani afre producers e wo 0246 824549 0246 824549 and now 055 36722173 055 36722173 na yanka bibia na eto entwa Abigail Yabrai ansad yenya baba waiwa waso wontu ne nansia nne enti achira enya kuma mu nsima bedwafo animu fadia ka obemadua na wo na kunkum ne nkumafo ne kum wo mo a anya bia no wonso ma efrabusuanim ha eya na nsem bia ya na so dia ye monitor eya Oliver seriousness aduane papa pe Oliver ne di abrewa ho akwala ho obi biara ho intimesro pe Oliver Tom Brown Oliver Millet Oliver Cereal Mix enti pe Oliver me se dia Oliver Cereal Mix ebiem Oliver Cereal Mix wey eya Tom Brown wa so to de poco trading China Mall me so what da so Oliver yi bia to wo kwa Harima supermarket ya Hana and Madam Harriet Bemobi. Fresh 0507 16 94 17 and then 0243 51 94 95 and make up for 3P garlic mix 3P ya du pa pipe bi na no me se wo 9 na do na epem ho pressure no ekosoro oba wa ya si dwa wo se why ye kese dodo e ma wo shape ni ntumi yi me se dum 3P no di yan 3P garlic mixture 3P di yan garlic mixture 3P di yan garlic mixture aye pe work natural na 3P garlic mixture o mo edu papa no say we na make us one more to be draw kwetwa puse e ma no e de ma pe work natural so mo de 3P garlic mixture ba wonu abomodia na no bi na ha de ye chance ne mo aye edru bi wo dawura just ya dupa wenye koto beku medro edru ni dey decide 3P garlic mixture Frepi work natural I was 0248 92 88 24 and now 020 100 21 and ye pi work natural phone number pharmacy chemical shop me sabwa da herbal shop bonkope 3P garlic mixture ne bi na mo fa nkogu me pese musika bebo mo obi beba no be bisa mo video what is can e ko ba bi o enu ti ko be bi sha ho yes akra eya obi ma ho bi dabi dani wo ko dani he ba Mr. Bakolina Apidank and afa Angelosa wo benya 3P garlic mixture ne bi ato 25,000 clinic e ho ne yakwaja yare hwe papa efri wo mesi efri wo to ase be pem wo nan so edwu se wi eyesa wo ntumi nante yi eyesa na eya amwa kadem ko na kwaja yare hwe papa efri ho e ho na massage lab kama wo bo wo ho 21st canteen mesi yesa yare enti yaduane ayeye no ahodi wom fufuo papa ni adwere kwan e wo ho kwaji bo ni biledi sciatica wo a woni baabi abekọ ye 21st clinic ye na ye sciatica expert enu nti bomodi abra efi utinyi so kwesu na moro so yade bia de na ni wodi asie abọwie samu akoni edu bomodi na bra 21st health clinic ye de nie en kran do me market am do dan mo kuma say e show overseas so travel radio so nyane tachima ngo so se hwefre 0540 311 first clinic ni ye sciatica expert time about center ya the time about meshaba ya de bre ato ya de so mesi malaria fever na ha wo untimi we hunam dua nyina tutu a ya time ya de bre ato so time ya de bre ato ya de no so say ayarba bo atrema ayesa ayarsa kiti na me na ka kire wo enu timi se wada no KG herbal capsules na no enyi osi akwan ma yade no emani paduan mu pon wakope anodra na se hospital kra enu nti na time herbal center yade time herbal mesano aba ensuo tutwa malaria ba no be na KG herbal capsules no so one no na bi immune system no KG herbal mroma bi jana osato so na akwa junction kwale na ka ba tani ba Mr. PF have me also scammers apidan chemical herbal shop biamo
Wubenya Enri Biato Fred 0244 417 and to my papa and to many affair. Now prune to be a witty miko, Messiah Namico de Biso, a man so fine. Marco, and no never, which moves 8 years, Yapim Pam the Kama, and yet I was for nothing, me brow. And I just said, what you just see? 8 years, and you just went to design, and I'm say, hi, and so when he has a summer catcher, and I'm 8 years and 1 year, and here, and need our colors designs. What was not the same? We are empire. Colors need to wedding engagement was our office party. Well, Friday when the money 8 years, 100% cotton fabrics, higher quality. 1% customer fabrics. No, you're printing be the man. You're buying come at your mouth. Schools, churches, organizations, associations. Momo Diana Momra. You were 40 Kwame Nkrumah venue at the Brakankrai. Your location on 8 years. Mr. Wada, what you run about? Your baby a branch back home. And you're the full man who trying to Manomra. Then we met to be Encoto. Me patch of Frayan. I was 0244 334 406 and that's 0544 268 974 male female word ho ya ye bedu ato ye wo ultra modern machine ya ye de hwe ayarsa e wo ba ho me se wanya accident ofrisu na abehwe fom bia so na abehwe fom wonka se ni mu atwechema abu pen anato afre ho wunya ba nompe ba kase ye wo commercial to agogo ago hospital ne chen tama from 16 lash be ba west club me ba cho afre ba center. It was 0244 083 482 0272 500 012. Pastor Julius Mwakwaba. Major so. Can I be Mwakwaba? Pastor Julius, yes, you near Bavik. Or what you try here? On our face, so Abby, yeah, what the bar, what the bar was wrong. Abigail, and I did be a bogalo. Ama, the bar, what the bar was wrong. Hey, on your new breaking flow. Nistia, the breaking car. Unya the gin now, come on, and I said, oh no. Man, a man, as I said, your sensitive part of the mathematical power. Oh, yeah. Unquire that Sebi was I think so. Ebia will move through what two nearby. I will ask how you could need. I'm the same one like I make a kimo part. I'll be Abu Bonnie, you know, I said, man, I am your pa. Man, I am your pa. I'm just also Abigail story now. Who's a addition room? Now, baby, addition room, Papa, the person talk because I'm not a cop. Now, my German and no camel can be shot. Oh, sir, you fair convoy be. Convo penny of money, church, and baby, from so over. Baby, oh, board, you say, what about Danny Biara? If you haven't been young, also convo penny, I say, you didn't me pass her. If you say, you should be another person, piano, or pay a seda and a chopper. The nipper or the linear patch a walk, any of the better. But I was up in a war board, and one is a technique. No, or Bakos, or I can say, or the Menina Adas, because Mobra and Shameba, and among make a mood generality, and also, fees come on, and now, also, I say, what have been now so, Nebra not sending this, Kabia Mao, I do my muscle, and the same piano, so make me know what I've been now. My house is being up in Onimo. Some young will bring the Onima when you're there to me, Pande. You put your left and right. I didn't the meaning of the layer. And it was in the front one. And it's not in the near hour. And it's not set that I don't need the beer. Or there's on one and book on so good enough to be so work on one ma. You see what dear. Let your book baby. And I'm only probably was say. And so no one more like a by you see what dear. Make two a vacation so for. Mammy, and yet the beer and your dear what. Okay, look at yourself. So I'm a planet show. Who don't ma. So no because you dare yourself. You are so the punch of the no one will be waiting at you. And in temple, let's take a back.
o pacha na o ja ya me ya no ti mesre Achopai Akoma yin ana wasa be pacha no I don't go start your kind of story no can be no dey chapa but wo pacha sabre no I can too try baby am come say wonim say o chana be pacha ne ya na e ben no but money say be pacha no nya bi wi na say ho a wo pacha ko say nya ye bio ntinyansafo no de e sha ase na maame twaso nya sa ho antempa no twaso na dia so because da chi biara be ba asem no o be twaso so na dia e wawie de mesra yensu ma de na duabo let and right aye for Ghana for maya Ghana for brand any ade yensu ma de ma de mi de twato no say abia hwe obi betima jana bebi abon be ya na so be ka so wani chese bibi se tumi a ode kasa ni tumi ode burua wotinye di atema di wasenum nyina atem mama onhwe abra boye anya sana ho fa bi beko isuba besa na ba so beti e bebo no a ekri ayemra wonu so wo sister pani anu ote wa adwa iso no na ya boni dua so abia boni dua na chi nsuru oni tinko wo ya na kenya adia na misuro pa no se obi ni wanya asem na se wo be ye ni bibia na nim wo na wo didi atam no a wo no didi ubi no adan na wo nka de besi nkyere no se enye na Abigail be yi asem itu ye office a wo be ka ni hama akwo anka ni nua yi nim se Abigail abo no ni tandua edua wonim ho hwe me ni ensam no etwa me ensa ebi koma Abi ebi koma Vic eni na busua ni nyina eni Ebeneza no suwa wono so hyemu no ono so suwa bibi ebesi bia no aboni nua ama ne eni na busua ama ne eni class omu jina ni nyina na enu na me ka se asem ebesi bia no wo ebe wo babo wa busua ama ne empanimfo se wani enhu na enye wo tan Abidia woni na awo eben Abidia oya uchocho mucho a woni na wo enti wodi watamu a enka mu mienu nyina antem se mu mienu na mu di mu ho atem enka ho na wo de wo ya no aka che wo nua ma no waka che wo maame so tesese kimu a ebe ya Vic be obi an obi di obi maame atem bia no eye ne ya otepe a adan na wo me maame betumi awowo amabia ka na wo baba be di natem eti anya me so me no baba ye dai aba be free so entokwa ni nyina ani entokwa yi gina eben asem so eben wo na wa act mature ukofo case we nyina ade ba ye che enenua bro a ekoso mu hia busua ni nyina ase ama nkura na baba ye mobo da bi ono so ka ho bi o ana mi kan wo bo ni nia ba no onyim ni bi no wo no de wo da ase wo no de wo da ase wo baba be ku so aka ho na mesra abi obi wo ha asem ba wo ntumi hye no wo so kakra asem do de ya wo chance ni ene sa no manyo na ya bekeka akere wo no wo yare ya ne ho nkwane ba ya na so wo be dibem na wo de fo aba hye to se ya bi de ya ni nyina no wo kan bi o de na eyam yan se na ye bi kira asem o se dua na abi wa bo no odi watam no so di bi wo di ni bi esi adi na ma ne ba mu aye ni ba mu aye ho Vic ba mu aye ho ni ba mu aye ho no wo so nka bi nkira no eti waka bi akira no edua na enya ebenyawo wo so ba ma kofa wa wonim enu na misuro eti mesra bi se ensem bi sei ba on hye ne ho so kakra on hye ne ho so na ne ma me mu gisika ye free da de na sika ni besi ne so no ye free na ye nya no aba pem samre ye nya no e bi kura na sika yi so ba na free da so mia so kakra wo ho ena futuo ba ko ma ko me de ma man nyina na se omo de omo ma me mu hye wo mo ma problem bi ani ho na be ma me so hye akola na problem wo ho enti wonim se wo betumi ahye wo ade obi ahye wo ba 2 years Abi obi ahye wo ba 2 years na ekwafa ho fa so akola no kesi ya chew se wo mo no wo a akanye se ya chew efiri se wo ja akola no 2 years enipa na ha no wo ko beto no eye nipa wa ma na duane ani anka wawu enti mesra bi onto ne buase se be ma na anware na echem samre owo abusuanim efiri se ne mma ewo ne ho ebe mma ewo abi ho onto ne buase na onka akola ne mom na abi nyai se me de menya adwuma me de me ntumi nya adwuma ena sese ya adwuma na nye ena ho anwa onpa adwuma nya na okọ Saudi no na adwuma ba na oye eti waba ha onfa nsuonsi ni tiri so na onfa drinking ka ho na bia hwe ya ma university nsuo e bia hwe ya ma amomo edi brebe bie
awo entuo ho Nka wo maame wana ka ye na wo ye adwuma akura no wo maame o wo tu ho wo sesa wo no fu agum ene wo sesa wo tu agum ene wo chamu mienu ene esi ho ena wo mfa nya adwuma bia eti da bia ye bedi watam da bia ba ma wo be depend ba ma eti be slabi enna onkopa bibi nya na ono so nhwe ne babi na eben so sika no on chihye sika no yie e ma ne fa ha on peni pa wo gini die na wo fa sika ne nhye ne nsam se be ya na sum ebejo no okay na ne ka me da si ye papa amen amen fever mix make up for at the amount me say what dey see total malaria we ya amen fever mix why ye mere papa we ya amen fever mix obi wa was me nyame nsumenti apo why ye no fe amen fever mix wanu ma to na se wontumi ni dia amen fever mix sa papa ene wutifa ejawo se ya amen fever mix ya ka se jawo amen fever mix some amen fever mix dia drama say nyina gya to ma doctor for eno omo prescribe na fe wo mo ede ma omo wa yade ama bobo so yi eno ti wo bi a bomo de wokọ ye ka cho se wanya sa yade we wo je wo free hospital ho wokọ chemical na se ba sho bia mu a wo se hwehwe amen fever mist ato na ya ma obi ato wokọ ye se no bi ni ho na emom ni ye wa adura ebetumi aye adwuma te sa amen fever mist wo se da bi eno na wo pe esa say eye doctor Amin Bonsu ne nsa no aduro ya yache ade atomo Amin Scientific Hospital en ya ye sadro we ne de aba ye wo keje tie ye ni so ene di hwe no nemom no ye ne ade share market ne atwuma tachimam ene bofi pam ye ne ye wa fidi e fa na emare e wo Amin Scientific Hospital du hyebu a afidie no akira yade no ba bi a enta pese kunwo no na eye pe na akira dra ye fa manom enu ti no say ye yade a Amin fever mist etisa kwa Amin Scientific Hospital na ye show Dr. Amin Bonsu e wo 0277 00 1234 020 24 88 588 kafefe talala e me ma ne kafe ma no ne ma ne so kafe me ma no ha kafefe de me se yedupa be ma de wonum kafefe ma be ma ne gina so yie be ma no ehwo ya akono wutumi bo adwuma wo bo sesesi ana wawo enye sa me ma no bebre anwo ma go omo ye omo se ma no na enwo na so be ma no na enwo enti me ma no wonum kafefe na nya adwuma na ma no so so anom kafefe na muache atigatanim eyiyimu enkonene ni yakase ehonya na aboafuo no ade nso nim se honye nonom kafefe ye ka kafefe na wote ho na wo hwe se ye be kase ehonye na wo wi abobodua mesira nonom kafefe ene na talala mese wa dadani e ba kwale na fragments apidan keso ewan kan smart obwasese wa he ba mampo Jonas was alkono omusko bi won kokko mese wa da eya fra Harriet wa ba wo bema wo kwa to bi fa koma anyire zanso ena oba so kwa no to kakfefe na dia koma kurunti obi anrapo na chade no no de ma ne yonko mu nyam boko akobie mu na ye kafefe wotumi sa awode na so fra Harriet was 0207 183 819 and 0243 10 59 04 kafefe talala Bandem yes ma over to you let us say edua Jane Abra Jane the buy business team and we dey wire short kakra eye Josephine Ampon US nyame sira no pa boy na sami su nipa nana 4 aka entry na o me beniako Rose Siduwa Georgina Reigns Samuel Georgina Reigns na Samuel Sapon Maso Eduku Oja Francis unu abema this of Germany yeah a Priscilla Enjumo Ghana Kumasi NS DJ Clinton Precious Vicky na abena Asante Kofo afi eye Obapa Jenny onyina ya adwuma na e de boa ma Facebook dwuma de nitimi ekoso abraje na mu ogboro onde oye ogboro ebro ni enzo yodo anya iza so ano na edu almost say oh ai okay na ye ko YouTube so na YouTube here wa we say e go ra wa di ta ye big kan
Ewo di ni nyina mu eye Manuel Adams. Ai owo Fatima. Owo se pa so ya no ma Akos great family no dia. Right masu o. Yeah, man. Remember that for the application but no you. You're very good girl. And anti-passion. That's right. And now bibia me so send the number and we free platform no so. You want send the audio ma. Ma some number me free so mo sa for me. They see and it is what Maa Akos great family. Maa Akos great. Anti-passion. Chelsea Sachibia and Ghana La Osai Mensa Esther Apia Docas Obona ni Mensa Debia Senya de Fofo. Albertina Nyako Emily Kwa Estella Adobia Asha Mrs. Lydia Bafo Mrs. Nyamisha Gloria Sorry Nyamisha Nyama Yabua George Asedu Victoria Nyamisha and our true Adia Pena Adwa Boatima and Mary upon Mr. J Kata one na didi my Andrew Coker. Okay, Andrew. Nyame esha. Erade Isra yina na amen. Amen kwatenten. Amen. Na bibia na metaka se nyinkyere wo hoi sebio. Nyame de on ne bo wiase. Nyame nyina ne de. Nanso wasan de adwini nyansa amaye. Aye de betan asase so. Obeso nyincha. Obenyache. Obeso wu ntem nso a obewu ntem. Cause Bible no class a winning come with the chema so. Yeah. Inti ye wo ade ba kopa mesre awo. Sema. Wo ba afitu ba kopa wo so de hyase ma na ntem na system no peke no. Ene se wo be kire ne se bosom de. So odi agora. On fa sale no. Sa bosom se mo no. So because mama breye mai munyi na ya no. O mai ya share se ne ya bre a de bia ya man panifo bu first one ye na ya boson se ma ya dipo. Okay so obi nti ase e na ta ma na boson wo no man ne ye edi hwe boson mi omubo ye mi di be aboson no ho ya ne se ka dua de nka wo ya boson na hu se obi esa da so obekum nipa ke se so wo punish no so hanka afa na nke hu se boson no wo wani ambre na obi kobo dua ni wotimi di obi ne ma eni obusua da me sesa asem na me ntiase o na me boy nsem fre na ye bi kira mo nkire sa asem ma me ntiase me na madi me bone eni yabu me dua yesi ye de me ma me ba se kodo roni ye do man alai na boso so abokum ni okum nkwala no oh aboso munye connect no kure ba Bible kan say yan kwase asem nya de papa mama sesenti di what did the bonus so afetwe na boso wunya ade ye me yapa me wo jiri me ne se hwa ba mami oni ni ku na te oni se kama be ma ni da so se me ye be kwa wo so akwo de me ba breme se ya buri duasi obi e boni dua bo abigele tima bodua gentle o buri dua kom na de sia wodi a wo za pomo obi e wuro mo we adwum ha na bi go be ka se nyewe nko na ne nua ba na onyem no kwaso na boni bia e de beneza no anto adase mama obi o bodua do bi dase dudu na ya beifo beye pa beye busu na nku ko o ma de beye be mu ya beifo so timi o buta ne kwesi bi se wonim se wo bodua mo bi we se kwa twese ka twetwe nipa to be bodua ma nipa ewu wo be sua na ba edai wo ko ye na se woni beje wo ko na ase asore busu susu kum nipa ma wa ma se okoda na se o busu kum nipa ma je se wo san akoda na se ye mu ne sin so dem eduru ko sere ma mutu mu ten ye shira wo asafu ye guwa wo ye kro o mutu ma ten mo shira mu tire so na ma pampa so mutu so ha tebrebe wa tebrebe mo tebrebe what mun koto na mo sore muji microphone worship ya wo so adomagu su kam pete mbeja the heaven be sifo play be me manya ni stop and swag jewo ambo ato comme se fou de be que baba mema empo amfo pa ko pe me bi na me so dem me se kabel
me see si woni so sa nkom se kwasi nkom se no mdugu aso de ba kwa po o ma mbo we se ba aso ba ko mama we wie ya na ba ko so to aso na ko me na meyi wo nsuo me ka ho nsuo wo mu di jabeba na nsuo di nsuo bedum no wo mu di jabeba mi di nsuo bedum na ha wa bayi nsuo mi ta wachi ne mu hwe di mu ye mama owie ya na de to so mi ensan se oh owie mama de to so na e na diki ba ku se was ne pe mu ntia no de me ka mu ntia mi ni nyame no nyame no na etimi atia no nyame no se ne pe se nkom se o mo e be ko be tete mi to mu nwie na diki se ho apa se mu nya ko was ne pe mu ntia no mi ni nyame no mu ntia me eve muamu nso ayi ababa obi bodwo se efe say na mo kwa so dem nso na mo sa ko bi abayi ko fi kana ata prayer na ni ko se ko bi enwo obo sa do wo se ayi nyam so mpa na mo so mo enwo no na wo ni so anum yi ebe anya ni ebu ofu so odi bo kire se de mu yi nso mo se gba for them santo nyama bodia no bi ma das ebige wo je die ebi wo je die wo se so nu fogu bo se de wo ko to abayi da ni na o jiri gas wo ku ni pa no atase wo bodia o mu nyansa papa na ase aboa wo fo papa na ase hello fo papa na ase mu ku ni pa te se nkan mo nwure ni po nwure ni mo ni age na mo ko na afia sore wo wura mo sa kokuna yi asa kokun na ya be tua mo ka mo ko yi ase nkoko na nkoko fu nkoko na no papa ba ko na ntoma ano o matete ade ya o se we nyako ko 250 pesos wa ntoma so fu Akoma FM what me fu ko yi what e so yes mama me sere me de via body ma asante mama ye be se ye nana ye be se o therefore nana moye nana chebiabomo odun fosi mi lebu esu biabo kwa na ekoso ti nana no tumi fa ona nsi fam ema obi bodua ya nchi na so since abusumu kuye sa abusumu kuye mama me sini pe hu o ma ho mu no about 30-40% ya ba enuabo ana na mo yesa ana na mo kuye sa die because mama boni fi wi ase da boni fi wi ase mama manu example you know ma yi Saudi Arabia for any sharia law so for hu tem re bi wo wi ase wo boni twa wo wi ade mo e don se po se pe ni e ka manu mi se ko no boja wa Saudi Arabia e da mi na me ka chawo boni ko sisi wi ase be sei boni fi wi ase da enti yesusu ni nkum nipa mesre mama mi wi no abaya e pense me kakra di me so big onye nyansafo when force to one order what and to wa no order be yen wi no yen kan wan money be yen wi yen kan wan money wo be wo ba ko mi wi ba ma nhye wo no na be hu se se nyemre what aba hwe ye che bibia so ni be ma be wo na ma mo wi jai obi ni na fi wo so na obekunu no ba fo so enjoy wo mani di ye no na mpre no akofa no mama ye te anu obi ba ya won twene ma na obi akofo ba wa gunsia wo mama won twene ma wa akofo ba wa gunsia anya ba ta mu ntu ni da so ni wo hwa manfo ma wo mani ensa wa hwe wo mo obi awunsia akofo ndi nkransia ni na kosuku se bi wunu nyansa then how na ntu wa no da wo ka se bete sa ho se wunu be ma na obi awo na nkonye no kwaka mutu wonu ogu so na mo nje no ye kurase ni wo tre kurase wani le matie kwase ntu no ji ni ogamanfo ho se yo ho ade ena obi sa no no fi so bo bia no akodi bosi akokodi abo una anam ho wo dwe wo una anam ho what wo so akodi bie yakodi wo so yo ho ade yakodi ye dwom de se no so to kura da wase che man ho so ni no ni particular be ko ho eni pati wo se ho nyanya wedding wo yam baba ko awase to kro ye ni poko to do mo mi ko na da me na ye twa ye ba to aso 21st clinic say eba sciatica no wo every wo sisi mu kono a wo to ase ho no nti
see, maybe I can say, we are man to happen, the name of the shade. And I'm catching this, come your mo, we are saying, it's come your mo, we are saying, no, catching. Sikabe. I know that something now from there. Sikabe. Something now from the Ma wa ni o se ka chen se. That's who ka pona wa asasi e kasa. Uma me wona ne kasa. Unsi e ka papa so ka ma sama. Onu no ne papa so se wa yi nsa. Ne papa so se wa yi nsa. Unsi se wa ma ni papa so yi nsa. Oh, it is a say one more like what I said. I got so what it is a oh, yeah. No, we do now, you are so far, so much now. They say, I want my message. Because said, dear, boy, my black, my black. Bisu mami na no tell us that no workers na dem na here baby I know for so be here my name is where this tell my name is where this tell who's not here kata so be ko ba ka tano we ka so mama no ki ya ko je ya ni ba ka sa we go dey see in the studio, there were offices. Course baby na maybe I can say, we are man to happen, the name of the shade. And I'm catching this, come your mo, we are saying, it's come your mo, we are saying, no, catching. Sikabe. I know that something now from there. Sikabe. Something now from the Ma wa ni o se ka chen se. That's who ka pona wa asasi e kasa. Uma me wona ne kasa. Unsi e ka papa so ka ma sama. Onu no se papa. Obi a wo haw, wo problem, wo amane bia no, bo modie ne fabra na ye beso no e de ama. Yanyiska wo do wasemba. Yanyiska enfenfiri wo ho.
Inti menye sami ko chase kana yanye kapre. Why? Inti don't worry. Vic, Ma. Ayi minimum bigger for. Ya take you kuye dia ya krado. Eni yeti ewo. Man pacha radio woko. Pacha mo ba na obi we. Pacha omo na ne baba akwa ye ho. Pacha me so first na me try there. Inti na akra no we ho no na okọ school vineyard eltafo. But COVID ni buy ni nti on say nkra no ma nkọ school no ti fie say nti omo nzum COVID na say akra ni ti fie as to nya nkọ school. Nti me ka che me bra say akra no onim tro ABCD kra no nti me nka nti kan be say me bra de no ba bia me try de na me tina de ma monitor akra ni we. Na me bra ka say you okay wate. Nti ye na ode admission fee be na mko chase ka no. Tim go chase kana akra no ko 1 week Monday to Friday. Until Friday na akwa ni maame bra school morning so wa be sha akwa. Ti komodide maame ne ka so akwa na akwa ni chi esu na akwa ni su. And I'm so okay so akwa ni su de na on fa akwa no go on no ba no be fa no kwa na odi naba. Until don fa akwa no konti ambo a Sunday na hindi heba ma omude nyina aba che se eboa mema pa ne ma nyina okwan nyina so okona okwaji bia betumi aboa wo na actually eti ye nu pay bi papa aye za me so me boa za raji capsule za man capsule and hindi heba me so what the za raji no with the za me so na be no yes sa capsules no ya the za me so na no enu ti bomode na pe bi ubenum na no pa ene enmebro wagidi awie bomode na ko cash drugstore lane ba pharmacy chemical shop bia mu benya bi baba obi pendudu mu atwa offer charistic ventures I was 0246 34 83 34 0246 34 34 hey God bless you back on Dr. God bless Akofra bro dia ba dwama so ne obo di pam kuro na tu na se doctor reject mfim de no de a obi antumi ho adwuma bra na ofra do ntaso ma na ne nyina entu kwa epilepsy na ehaw sa asaba ya oba na se nyini mu enye fe afie wo pese ofa ye funo wa pra wunya ba bo mo ne ba Dr. God bless akache obaba mo ne no mo oduro na wo de asa wo nyarewa edam enko Dr. God bless ontimi ho adwuma ko na ko na oso no mo a yo any bomodian na ebra askra ye ni Presbyterian church no ene di ehwenwe kan be bia na health insurance dan no en kan dan so man so God bless eba complex your branch ba ko elho me patch of friend Dr. God bless I was 0243 641 860 and 0277 744 434 hey Savior food Dr. Savior Akofra aduro di abadwama so aduro di eboa mo amosu aduro no mpa na ye aduane nti udidi nyana ese sawo yare
Esa o yade bi te say diabetes, ulcer, throat, dry throat, sleepless night. Ni nyina eboa eyi nyina fi o dia no say obegye aduane bi na ye aduro esa wo nyare wo nyina ama wo. Enu ti Fred Dr. Sadia Nagi special food ibi. I was 0577 0577 201 495 and 055 57 89 698. Aduane aduro wo mo aduro aduane wo mo Savior Foods. Alaska Steins abroad. Ghana's #1 original wallpaper. Do so and I'm doing design. Biara wallpaper, color, wallpaper. Germany, Canada, Spain, US, France, Italy, Denmark, next Sweden, the Akoma, the Abro, hotel, restaurant, churches, banking halls, and companies. I would I saw that paint and painting money for the and the Alaska Star Enterprise. The wallpaper, and the woman in a Kojibi. Yewa Mrs. Anoche Plaza, Yebe Prudential Plaza, Ewadum, F055 411 4878. Eye girlfriend. Mojadro papa bomoni anaje grow fine bi na emwa eye mojadro a onu na eye mu adwuma esanyare wan so afi wo woni pedua na ahihye wo pese Coca-Cola shape eye mojadro a wo be no mebo eno ane grow fine bomoni na kwaje odie Mr. Wada Mr. Bakwale na Kebash Tom Smart ebo say Fred Mense ba pidan pure leaf chemical heba shobiemo wo benya grow fine mojadro papa ye nei amasa nyina gya to mo Fred 0244 59 65 32 anya na area careful to travel and tour and recruitment agents make a phone with the amount. Uber working permit visa, Aqua in Spain, UK, France, Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, Turkey, Yado Abako, National so Amame, Sasa Yani, Edmeko Cassidy, Insi Cassidy, Ewa Bretchemwa, Yetama Pamua, and a year free working visa. Free plane ticket and a free accommodation. Whoop when a dear benape and a bright TV buyer was ma. Me discover Mobi, a former footballer be young war as a pastor to try and peer. So one for me to cry. A good reaction, a quaint you know, one for me to Missika Swa a purpose. And one for my dear mammy or to do. I can't. You're working canoe twins that will make a proud. They know. And Tino Messawa, the man we've been to. Quick for travel and tour and recruitment agency. Now you to be M1. Yeah, what must say high tension. FK for Sue. I was 0241 16 97 74 0241 16 97 74. Yeah, in our banners and BB and go through. You're to be Edusika Emma Wo. I had Daniel Bank Trading Center. Yet the Daniel Eba Mishaba. Malaria ebeko, fever ebeko, typhoid ni jaundice ni na ebeko. Wa poso yo ya wona ma yomre. Wa do ye Dani heba Mr. Dani ton heba Mr. so wuni moja anemia. Wo ko ficha wote ya ofiti kwansi so wonu natural wuntumi ni wo sote. Wo ya Dani ton heba Mr. Dani natural herbal capsules. Emema mo adure ni mu so menye na munya egoism sam no. Mesa wo da wo ye bema wo mbadwuma. Wo mbadwuma ba na beka cho so wo mbadwuma. Mama dia ne pe Dani natural herbal capsules etsapan. Dani herbal ointment wa poso ya. Wo pu adwuma me efa bi ntwitwu. Dani prostate oil capsules. Eye prostate na wo dwo so a wote ya. Wo dwo so antanta mudi am no. Na open for the amount of fun for when you frame kono a untumi anum bi. Mr. Fred Dani herbal and trading center. Ye de dupa ya ba ya wa Aston Room. Ye ne Dani farm abofi pam. Fred 027 33 92 877. Eye Ishad Herbal Center. Na Ishad no ye the best man capsules. BESTMAN. Best man capsules. Ye biaba. Eye purely herbal capsules. Mesa be ma usisi ena yo ya. Ana wa ye mre wonpem. What about so 1 minute 2 minutes be ma wape. Ana low sperm count. Wo dwo so eche. When ya cancer ewo wo be memo. Anapo wo hwa mu na we so ekwo prostate cancer pa. Eye best man capsules no. Bomodia na no be. Ishad Herbal Center dupa. Wadi abadani eba have made Kolonak Misty Fredmans Upidan Chris Herbal KNG Herbal Benyabi na Obuasi Smart Herbal Azantema Pondia Yasawa Herbal Cape Coast Oba Ayabwachansa Herbal Techimanso Kwabeki Frank Owusu Ameya and Son Ubenyabi Atotakraze Aya Christ the answer na Wuberu Eastern Herbal Center where the best man capsules Saba Ewosum Hansa Street Fred 0208 28 80 99. A Global School of Aviation. Ebia upesa wunya skills and knowledge as a student. Na ebuamu achieve academic success here. Na uwia wutumi enye adwuma mu kan. Adwuma wa ye betua uska kase pa abosom ya katua. Boyo na we de kwa. A Global School of Aviation.
Bomodiana Ebra, Mr. Wada Shannon, programs are yebi, hospitality management, tourism and culture, airfare ticketing and reservation, passenger handling and customer service, maritime management, media and communication. Mr. Wada, Bomodiana Bracha for Nimude, Yajna when we try now, we now quay Juma, which was a part of Juma wouldn't so, and away your son said, oh, free baby, competent at a chef for a child. Qualification, Papa, a senior high school, and I waiting results more train now was a diploma HND and O and A level degree. Ubet me about okay, 6 months and I would have quite sanity. It would be internship, any job opportunity need you. Oh, Papa, now Global School of Aviation will come as a Kenton Chrono. First 0243 38 47 29 and 0244 57 83 70. Global School of Aviation will be Yane ICM UK. And this certificate, no, Ebema, where you go, man, so now Fayani, a friend from Quadin Promo, and a Diabo Gallo, dear Diabo Bidia, Ubetri Aka, a 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and a 0243 114497. Me pacho, say Oba, Bonita, no for Frenya Binti. Hello, we didn't baby, I'm free. Maa Akos. Major so you'll see your way. Menagano. The body also went to home. Akoma FM. Nakuma and year flower, you pass for Bolivia. Now, what's the name of a woman dance? All she had to do is say, now, and Nakuma and a slip on the top. Or not because I buy the 2 media and coming to any of the but I was. And shall see, hello, what did anybody have free? Me Ray. Major so a chap of Ruffin. Common highways. And council. I'm mainly good for market of no cobra. That was in the Aguami Chow on the flip. Now, Bakuzi, obey your body or school. Would you put your pen from Tracy? Where was your fellow to get Marpan? What can you tell you? A woman to a keeper. Oh, that man is better. The William Bedman will be at what? I did a case to say that one who come out for a baby. Who put out with the disc and play. So, I'm almost at a brush of the Muslim. I'm going to be on to a family. I did do a near moment can tap. I didn't know me and Beman and I never go. Yame and Shapa Papa, hello, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. But you're free. Mampo, as in the Najima. You're not a young Ajuma Padas. Why are you? What is the other career? Number together. Because we must not have some catches with the reality. Which then I did that job for you. Now, Obia Bibia, where the Amen Bibia, Obia Bibia, also what? Sending a book to real Bonnie Pattern out who we are then. We are body and very too much. Yame and Shawale, we didn't baby a free. Akoma FM. Minya Bema, Papa, B. The doctor says you can Papa for them. But the Julius forget the Papa and the color to do Ebam. I have to share your clinical. Let me tell you, you could see if you want to see. I found out to do cookie. I do Canada, so the one for some flower. No, you go here. Maybe I must say, no. I send you a little bit of Buddha. I didn't ever say, oh, we have paid money and then we can make a walk. Yama, I must say, give me about say, I want to be about my husband. If you are going to get up, you doesn't have as one thing about. And that's the baby of Jaguar. The new type, you can't so. And that's not the way to go. And that's the one that you can do. That's the way to go. Who besides the engineer, you are one of them, but you have some problem. Oh, I would have been a copy of that. Money up to the American Java. Akoma FM. That's what out if I should do rescue. Yame and Shawale, and to me, and also, and to me, and so. Hello, we didn't baby a free. But you didn't have so many days, ma. By my young cry. Because that's how much I think. But oh, really. And I want to come up with you. If I saw the other time, I can say,
Ebra yi ni aba ne kasa no ka asem bi se sister o ka asem bi se e bi ana ma me frɛ ne se oniska o timi sende ne ma minister e de ma ne ba ba o kasa no ka se bi won ma adwuma na we ne adwuma ba fa oniska o de be hɛ ne man tina ne man tina ne de na o ma me frɛ se oniska de timi sende ma no so njo to ma ne ni ko ne ma no mo da edujanfo na edukumafo no so do mo ye no mo dai yo mo ye bi to mo ntimi gon ko du bi ne ntama asem enfama no omuka na oso mu fight mo ba no nto omo mo odo mro mo ntem Akoma FM. Nyame ensha pa ye nua bema. Hello, we didn't baby free. Hello. Hello. Mira. Ya boy. Nyame adome ho ye. We dey wa fa ti wa dey here Robert. Am ga to fi cooking kwata. Me fa ko yes na mincha anyi boat. Di ma fa bo ma atantemai. Maa Akos me dey ma san picture bi na me twan tew. O na me tell. Also yan young girl na usi to a. Ade ba ko so yi to afla bom. Ayi bi abo wa ta me tell. Because that is so good ya. Go to be no be do nya. O do nya. Me ni ama ni elu nya ne me tell mo. O go to me ma ni ni dey na da ma. Maa Akos ko mo bom. Me ti bibia na bibia ko ye mo. Ko be ye mo ya da ten. Nyame ensha hello we didn't baby free. Pastor from Rose. Your Rose uncle. Me pacho de ne ka sembi e bia bo ni wo ti ya mani ayantam pacho ayantam yanti se mo ka ho asem. Say me nua ba me dance papa so aka ye ho so. Nyame ensha. Hello we didn't baby free. Hello, pacho ni ga je o masi. Yo yanko e baba. Ma pacho let's say boy ti se ni nyame mani so mo ko for ba de sia. Aya mu so ba ni ti ba wa bon tan so mu na be ti ana mu ni nyam kra because obedi wo obi se mo no be se obi fi ase wa po dia ti de sense be ma o si won show ma wa po dia se ni ti de me so owu a o dia bo nyan se de ni owu a wa de se nkra no ene kuma fo ni so a ye ko fo be bi ba na mo te so mo ni 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 ela ye be ma so na wo a show ma na no me wa show nkra na no me Nyame ensha wa mo obi a gene de ye fa di o twa kra hello we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. Akoma FM. Yo Jane bonnet on yanko ya bras. Wunda ko se na meka se ya bone di pate mo na mo na na di dia nyi en kwala na se ban ni nko no asista ni di o ya ba mo obenya na tne di ngere de se dia bona no de na meka Hello nyame ensha papa me nua ba no agenchire eye ba masati down ba no pe ba no no e ba no pe na banka se ba no pe banka se no kwasam ni nyina ye adwuma ba bia ye adwuma no pe ye adwuma e wo ba he ba center enti na wiai de ka che wan se wanya ka kwanhia ama no pe mu abu kasa mu abu anapo wo firi so na abehwe fom ama ato ofre ho ye die ye ni ba bia and ye ni ba apart from Ba Heba Center. Enti me nua bema songo Maa Akos ya me da se pa yo ye de ncha be free Ba Heba Center e de ma ye tiefu nyina enen so ya sa atena se awiai e wa Akoma fidikasie so ye ba se ya na obi anim se ba de e ye nkase ze wiase na nkasa de se kasa enya adwuma nipadua ne bere papa enti me nya adwuma na otwe esi mu last week ade a mehu ye pa wo Ba Heba ne se sasaburo edi enipanya se de sasaburo si epie Ba Heba Center last week no ene nne ya America se SSB enya de ketwa Mr. ama nipa ne bebre nan kura akoko force sasaburo na didi mu ama nan na akoko a obi di akoko obi di ade eche se wajire no waye ne die ye enyegi Mr. se awia wutie mi a eje wadwen se wo de sasaburo bebo ho ensamrane se na de me sasaburo ba we de no ane bekumie me sasaburo ebe hawo okay ni last week ne die mahu no Ba Heba Center no enya agro eti se wutie mi a na ye sasaburo na enso tutu na aka na ho a mesrew for ni che Ba Heba Center a ye wo atonsu agogo governor hospital ni nche mu ha mesrew fa sasaburo ni nyina fabra ni nyina bedangu Ba Heba Center beji aduro na sasaburo entimi free ni paduanim na fe nkasa na ese no enya na kasa ni enya ahoden na enya ahoto mesrew me de me number yi beba
ansaba number no ebia no obi si Africa anase o ko ba bi me so number ni hia entije ba Herbal Center ye number no 0244 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana yetigo no ye 0272 50 12 me pa cho ye wo atonso agogo government hospital ni nchemu na wo do timi fa nchemu ko wutimi fa akire bepie ho ya ye center ana ye ho ana temanzo ye bie bi wo ke fe kama eno nso wo community 16 last bi Bemba West Club eno so do ani kire wa ade ye ni kumase no eno ana ye no na me ka sasabro ho asem sesi amedemani esa kire etikase spinal cord me free Herbal wa bakre ne kwa be akura kete na tikase na bie spinal cord na bie akura kete school girl ani wontimi nyina ho because wo ka wontimi nyina enya de ketwa ana obi a kire no ba Herbal Center me ba na chese doctor ye ho ade ama no fefefe me so say o spinal cord wo chiri kase no ana o hawo yare aba ho a me mfa ntena fie menye wa adwene se me de ko na ba bia because ba bi wa de kwana mo be ye operation kase no nti enya de dade ka awode ne woni padua nu say 100% is what 50 untimi nya wo eti se kase na wo wachi no spinal cord no no wachi kase no ana semfunso aba ho yare aba ho a me se wawie ya me kase yi fo ani kire ba Herbal Center doctor wo ho sesi ya wo hwebie ko na won so de ne hwema wo na timi fa wo nipadua no etimi ye de wo betimi aye ana afi obi wo ho a onza da bia me kase enkase yare ne numpe yare ne eni formula dabi obi betimi sesi akwa me ka obi frika mu si form wasrep wa pahwe ama kase no atofre ho me so atofre ho sesi ya ema bibia ma wutirim de wo se ba wutirim aye ba Herbal Center wonam wa utimi poli na wonsa na akọwo ho ne buabu wuhia ba Herbal Center wuhia ba Herbal Center se yen kase mu yare nko ade a fo ni kire ba Herbal Center ye mei wo mo ha twene akwa wo di agro wo free so bo se nsa na fe wuchi ho ye enfa ko be ye nko ba bia akra ketwa ono so ye de ne ba se wa ko di agro ama nsa na ko awo ho se wa fa ma ba Herbal Center na de ko fa ba bia on be ya akra na wie na afi akra no kra ne nsa na odi be so agem kra na akwa odumi e ma ne nsa ya nsa me se nkase nyina ensa emu abubuo nyina dompe bi emu abubuo nyina ne yarefo ne yare safo ya ba ko pe ba achamfo ba a yebu edin se enyalewa nyina ebedwane adenti ne enyalewa nyina bedwane wo ba Herbal Center na wo yare to na wo dete wo ma ba Herbal Center Mr. Bra na se wo nan enimu na abu se wo nka se na ohawa ba ho bibia ye we besiesi obi wo ho ani sisi achia sisi yi eno an ye de pagya ade eno an ye de tenase eno an ye di gina ho mesrew sesisie no emfumso aba ho yale abasisie ni mu a mesrew entenase fo ani kire ba Herbal Center mo obi na ada mo obi nka nche wo se na bibidro ana akwa anya dabi o ma ba Herbal Center etina dabi aye boda wo ye ni abra ye kasa no ye ni madukura ye wo nti ne ye ka wo ye bra betrai Brabeta is anye wa behu aji wonso wa behu ye ma ba Herbal Center manfe ye yale nsa anko na papa be me ni bida wo ba wa de be ya dase de ama won se wo be ba behu nkrofo poma eguo ya wo meja eguo cheso wo ba no mu krapo mo wo free wa mo kuro no wo ma no ne refi mpo eti sanka na won to na nko onya poma no dabi eti be sew se awia wutie mi a enka se bia ho akabia no fo ni kire ba Herbal Center obi wa ne nsa eyi ne nsa ebi wo a na asensene problem bia wo wonsa no wo se mu abuo se eyiye mesrew yare na abamu a fo ni kire ba Herbal Center me yanyama wo da bia me ka se kotodwe ne haye ma me pa sasabro ma kotodwe timi ya sa ensuo betimi abegina kotodwe nim ebegina mu obi wonso ane de be wonhu no obi ya ne da bia obi wonso akase no ehun berre kra na ebutu ono ehun berre me se sa no ma me keka nyina se wunya bi e wo ni pedwe ni wo bi sesi ya mesrew fo ni kire ba Herbal Center a ye kire kwa wo atonso agu mesrew bra beje wa yaresa Brabaja ayaresa kan e wo ba Herbal Center me so number no be sa de aba ama de onya ye no nsa aka na da bia ya na me ka se number ni hia eno na de wo beba be pie ba Herbal Center ana sa ye WhatsApp de wo pa bia no de onya ya se yare na se mu na abuo na pesa doctor enwu a
wutwa wo de kyerɛ na wo bɛhwɛ no akyerɛw na waba amea yama eti number no yɛ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana tigo no yɛ 0272 50 00 me say yɛ wa to so awo government hospital no ni nchemu wa ana me ka say obi wa da me kan obi wa wanya kompo ehye ni minimum Akoma ba ye yin ka say ni firi wa yale aka bia ye sa na no na ye small case enti ne ye ntan keka kitwe esokura eye keten obi wa wanya kompo ni hye ni minimum me so kompo a ahye wo minimum a wo sen ka akọ yi operation me so ba center ba say men konko ye operation bia bra me mfa aduro engu kokomma abibiduro ngum wo ba mini koko no be wu safe kompo na nane me so emfa kompo mfa ba bia emfa nya fele na da bia emfa ntoma nkyekere so wo yare safo aba wo no ne ba heba center anton ya de nya aduro na bra na beje kompo aduro ma kompo no mfiri o na afi wede na woko se ye na woko a wotimi akogina se etimi achiachia na wodi wa yi papa bi agu kom ama na yefe yes ana mema ni bi won so a sebe etwo pa ye boye nimu ebi aye no make us da bia no ontimi nche trouser aye jalabia mesrew na wi hwan ase na wi ase e bia na wusro operation ye fabra ba center ye ba mu aduro ama nanane ama ho ato enkwara nso atwo wo munya hania ni nyina no wo do obedru ba center wo ba na fa ne bra e ma ne nyansa ba wo nduro pa nkasa aye de sayere eye ne nananom ana osua firi om na ho brase ana odi nya asa aduro no enti aduro no bo adwuma na ye adwuma nso ama obi ahu ana obi wo ha wanya stomach ulcer mese kro aya obi wo ha sesi a me ka sei edi minute no amfa aduane ankana no a na owu obi wo anadwo na obre enti mesrew say ulcer nso na aba wo nipadie wo yafuru no mu na ehawa emfo ani nkyere ba bia ya sabebre ulcer yale ya sabebre ma ni mema bebre abomoko enti na fa wo de ne entna ho fo ani kyere ba center bra na beji wa duro na ulcer no emfiri wo so na afa wani mu na da bia ya na yebusa no eme ye fefe te se ma me akofia de na afa wo na mo bia hu se wo ofe na yale me nipa ani mu chenji no kwasem so fa ulcer bra ba ana bema bi wo ho a waye mmere e wo mpam da bia ya na meka se mmere ye wo mpam no eya na eya se be ade eya pa ne se wo na oyira da na ade ma bema kura no obema ebetimi anya hode asore eye style ba kope so ode na chi be hye wanim na obayi be da na chi ahye wanim na still ade yi da ho enya adwuma na wo wale ye den na chefe fa so obi amem fa so ni so eye yare ana abamu brana doctor mfa aduro ma na wo honto na fe timi bo adwuma ema wo gire ema wo mo na nani nye wo obi wo ho a wanya namu yare eye gonorrhea syphilis bebre namu yade no bebre de wanya bia no ye nyimfirim wo de fo ani che ba center ye behwem yale kro no pote na ha won ye de no aduro be ma be so me mfa ba bia na ko ka se ma no aduro afa de pensi nyina da bi kofa baby ni asorosoro yade no na ye kese be ma kra de wo be ma no be ka peace oba nso wase bebie mesro e ma na nyansa fo ni kire ba center bra beji aduro adukan da bia me ka so obi o ha wanya twere yale e fom da bia yan ye firi trase nyina no ye se obi de toma e abonsam yale ba nya chini jefo ba nyi wachini ye se de ye ka ne se wo ba na wotwa wo nua na wotwa fo ne bra ba center bra beji aduro wo de aduro no ma no na se wonom na se obi na eye no ana se obi na de ma na wo ba be hunu wo ba heba center mesrawo fo ani kire ba heba center ana obi wo ho a wanya adwunumu hawo ya de edam on se na ehia adwendwene emema ni ma nipa bi pressure wo wan so obeya na ate afaso mesrawo so hu se wunua bi o papa bi wo fa asi bi ate afaso a edi a wo se ba wanimu a wadwumu a ye ba heba center oba ye mfa chen bi ento no nsa ye moniduam ye nya ne hwe eyaduro na doctor de be ma no o de mana emre tie bi no obewu so odanyane a na afi adwene na sa abesisi so ba center ye adwuma enti meso me nko ba bia enti ne ye frɛ nyalwa nyina bedwane e ma nyalwa bia ntetew e wa asasi so
for any chair by bar center na bra beje wa yaresa okay mesro obi o ha wanya stroke stroke no ba bia diwo drobia wo de watchini heba ana omo asoso bi na ntimi nko ya mesro ba de yetu ase enti for any be kire ba bar center na stroke na aye wo no se wo twe na ase e wo nchen se wo da fom timo ye ntimi mpagya wo kra ye pagya wanza na ye do aba no ni nyina no ba bar center ubaba benya hoto no watimi anante se de ye nyina nante no enti ze stroke na aye wa for any chair ba center ana mesro ye wo ward akese female any male enam say yale yanti ne nipa wa yale aka mutina poso e be man kasa na say yale na ye din nti ye wo be bia do beto enti wo ba so free sefi se wasi aje oto wa se wasi aje oto wa kama wo baba benya ba bia da ye wo mema da bre ye wo ma da be bia wo wo benya ba bia da ani asa bia fisu okay your massage the machine obi o ha on say ya no mpa bibiduro obi o say bibiduro wo de bra yemfa wonto machine so na machine na entretre nkasa ni nyina ani ntiri na mu agogo ni nyina machine na entretre ma se opa bibiduro tritri wi a ne de aban na yeden akawa ye de awono ne de ama eti no so wo ba ye obi o ye hwe yare bebre eti so de wani kire ba center yes enyare we nyina wo de bia fribo enti bra na de tia ya na ye kaka se nwa se kasa no da ya na ehu na won dia wo hwe eti sa wona mu abu se pen kasa ni mu abu a ye ntwe ye de aba beto so ye be chechire 3 days na wa free ba center na wo ko so ko twodwe ana aloko a 3 days na wo ko obie no ode ne yare aba ba center sai ede yade na kwa wo mu ko nyina eya dije eti me so ye ba center na ate enka wie fu ani kire ho na bra beje wa yaresa me sraw se wo ko hospital clinic bia na se doctor report to che wo se minua ba ma yare na aba ohaw na aba won kase ana wudo mpenwu a danase fu ani kire ba center o ka kire doctor se me ko ba center e na numpe ayalesa menya no enti mesraw saje number ni bio na afei no yehu na 0244 ba number no okay 08 34 82 0244 08 34 82 ana tigo no ye 0272 50 00 me pa cho ye wo atonso agogo hospital na wo si atonso agogo hospital no ni nchemu wa obo ani tentenso a ye signboard ti wo ba bia signboard ni se na fie na ye ba center ye yi teta ho nyina me so ba abenwe ana temanso ye bia bi wo ho lashibi 16 lashibi a ye ben ba weska be no so wo ani kire wa de ye no kumase no eno a ne ye no me srew emfo ani kire ba bia se ye yare enko ade a ye ba what ba din a eba center what ba din a che wote ba din kase no ye nya aka ye nya ho adwuma anke ye twa so enti me srew se wote ba center di awie ya yare bia ha obia no me say so antimi ama na e kira anopa no so ye sha enwura no nsiane apon fo ani kire eba center na wana wo basa no bi yesa wo yade ni wie na wo kwa edi adidi wa chie mrane no eye ba ya da tie ko nyina nyame enshama papa ani edi musie ya sorry so na Tony best abaje adwakwate pond drive tie bi kede tuaso nom amen fever mix na sa malaria wonu mato 2 minutes why am